manyawad kayong nanuman king lagyo ko, ako daptan ko. Biyabe tamong manyawad pamipakayap king ginong, kapamilatan na niting programang King Lagyo ng Jesus. Bengin ng Diyos po kaya kayong kakaluguran kaya King Healing Program tamong King Lagyo ng Jesus. Pangandemi po sanang parati ko pong at king masanting at may pakabil yan. Pasibay tama po may pagkwentuhan kaniting kabengyan at misan pang adwan ng grasyang pakayap ng Diyos. Ako po yung kirayon talasui, Brother Jeffrey M. Gomez. Maya pabengi po kaya kayong kakaluguran naming avid viewers and listeners ng Healing Program King Lagyo ng Jesus. Matula ko pong matulat, may di na kong pasibayong pamikatagon ban makipagkwentuhan ko kaya kayo kaniting kabengyan. Bisan tamo po pong aduan ng grasyang pakayap ng Diyos sa kaya katamong sukat panaligan. Ako po yung kakaluguran yung bitmong tulang makipagkwentuhan kaya kayo, kaya kong kakay LNJ, is Seminarian Renz B. Puno. At maya pabengi po kaya kayong kakwentuhan mi balang Berns ning lasyet ning bengi. Abi-abi tamo pong manalangin baning Diyos mi sana pang papagmanalaling kaya katamong kwentuhan. Ban mi pagkaluban ng tamong grasyang pakayap at munyiting malagwang kapaldanan. Karing miyaliwa tamong panamdamang sakit, physical man ite, emotional, psychological o spiritual. Malugod yung Diyos at mapamakalulu. Kaya alang imposible, manatili tamo po sanang magtiwala kayo. Bata mong mipala. At inipuya mong Ronnie Dicaw, ing kura para ko, ning parokya ng San Matias Apostol, San Matias, Santo Tomas, Pampanga, ating kakaluguran yung manalangin para king kapaldanan daw ring masakit. Yan. Bungad ka tamo. Wow, sabi ako sana, ala energy. Bungad yata. May tutukit ang elektripan. Balang sa mo, king uran-uran. Wow. Ayan. Sir Jeff, may gaten ka king sisen, tagambul. Higit da ka. At Extra ko mukha rin. extra ka. Kalimit Baka niya namang- nabeda ako siyempre. May big celebrate Ay, ng San Matias. Yan, Salamat congrats. king Ginoo. Karing, 60. yapin po itay tang last week itang kinanta ng 60. May ganap niya po yung July 2022. Balita ko kasi meging Kapila nito. Anyang Miyerkules Anyang po. Miyerkules. Balita ko kasi meging kaya yung kakatamong KLNG last Friday. Dakal meg comment, dakal meg kaya na best ya. Meto niya kareng masanting episode na ning KLNG itang last Pero Friday. record dito pika makaba. Memo so po Almost eh. 2.5 hours na. Opo, memo ko yan. Minimpisang kaya. Yeah, no, yeah. So, marami inspire ko lang malapit na yung 60. Example ko ako nga mga sample. Sample. Kanita Atin yung gawang kanta yamong. Ay, kapag sample. Kanita, yung nilabas sa Biyernes. Actually, ating mag-request kaya tang kinta akong kanyang tusok-tusok. Oo, nano yung karan mo? Street food tusok-tusok night with live banana. Kasi dening adwang guest bands ining Makis band dan po piling sa Laguban. Bala kanta sa Lagubang eh. Sa Laguban. Karening metong grupo Makis band kinta ko retang dati kong kakanta. Kalupa naman yung maging sino ka man. Yes. May dagdag tang at kung kailangan mo ako. Pero may mili lang bala mo itang range na ning boses ko. Kantari itang adwang love songs. Tang metong duet, itang metong solo yo. Pero ketang sa Laguban, kaya kasi buring mila ko ining kantang ini kasi sabi ko pinanyang milabasang Martis. Ining kantang ini, potang damdaman ke, o kaya kanta ke, agaga nakakaya po Marlon, kunanan. Bata. Oo. Similar sa pa mo niyang mag-apostolate ko sa Matias at ngayon may destino ting Paris Priest. Nya makanyang kayang gena kanya po Marlon kayang kantang ini. Pero di rin kayang twist, pelit ang kay lyrics. Bang kanito, aga nakadalaman din kaya bekeng parokyo na kening banwang iti, may pagmasusyan yung 60 ka na mapulong banwang anniversary ning pangatatag ning parokyanan sa Matias Apostol. Itang last song ko. Ayan! Pelit ang kay lyrics. Ayan. Kanta mo. Pasakali. O dyan kay -1? Pasakali eh. Asa ba yung kaya Oo. niya? Ay, ito ba Sige. kay kamong? Sige. Bukan din nung Pasakali eh. Ayan Pwede, O, atin tama po. Ayan. May suglong iyo. utaga na kaya po kanya ng kantang yun.
Yung talagang pamagat na Yan po yung na. bikining Go. itim. Kanitang kaorasan, etapa lampasan, ing milabas balikdan, ting grasyang pagmasdan, tinpang kapagsubukan, parati tangganakan, ing Diyos siyang lapitan, nang misa sakitan, banemi pabustan. King nanumang pamalak, tintang pakibalak, alasang mi pahamak, nyating babyang lamak, lugod tamong babatak, tinmang dayang patak, emu sapay sindak, at emu dadakdak, batang emi saldak. King parokya tamong mitatag, kasal pantayanan miatatag, pingkapanayang mamye aslag, uling ing lugod bubulalag, inyaking tulalundag, tinpanggrasyang midagdag, parokyang mitatag, magiyang matatag, batang mi panatag. Tingnan pa yan. Interlude pa kayo. Interlude pa, tingnan pa. Yung tema Tingnan kasi pa. ning kapag masusyanting kasalpantayanan, lugod at kapanayon at lugod, king ano mapunong banwang pamibuklod-buklod. Kaya kitang peka chorus, pepalub koring kasalpantayanan, kapanayan ng popang lugod. Uling iting balamo mawaring meging bunga na ning ano mapunong banwang pamibuklod-buklod. Kapayapan, kapasalpantayanan, kapanayan at lugod. Yan King parokya tamong mitatag, kasalpantayanan matatag, tingkapanayang mamye aslag, uling ing lugod bubulalag, inyaking tulalundag, tinpanggrasyang midagdag, parokyang mitatag, magiyang matatag, batang mi panatag. Parokyang mitatag, magiyang matatag, batang mi panatag. Parokyang mitatag, magiyang matatag, batang mi panatag. Yay! At babiya ko po yung maragula kapasalamatan, karing sablang miyakad akaya beta kautos ay emuking pangadestino king parokya. Mangganan niyang similar sa akpat miyakad 60 years ago, yung paring mga destino, metet pati na ring mabye at kay ba't ning like kong sinuyo, sinuporta at babiyang mayap oras kaya ning 60 organizing team, Yes. yung pamanimuna ng Hermano brother Romel Laranjo at ing Hermana Mayor ing kayang asawa is Sir Jane Canlas Laranjo at kambiyan na naman ning Paris Pastoral Council, Paris Pastoral Coordinating Council, pamanimuna ng si Sir Regina Canlas Carion at King Paris Finance Council, panin muna na namang Sister Estrita, Tita Teng Pineda. At karing siyempre, may alibang organisasyon, kawangis ng Brother Jeff, yung kapatid kang Copos for Christ at makanyang maging dake na niting makabaldugan at masayang pamagmasusining 70. Karing benefactors mo naman siyempre, po pang donors ng parokya kanita tanggaman ngayon. Dakala, salamat. Ating may bala kasi makalive eh. Manalbi niya ka nung live, may man pala makalive. Ano yung inanahan kay, sinend ko no kayo retang, itang last song na, ito. Wow, kaya naman king Ito may panusig na ni MA mo. Ni-request niya. Yay! Bikining itim. Watch out! Alright. Something nga. Siguro alawang feeling, uling at si Sir Jeff din ketang mismong gambul, ne? Makanano ka... Pasalamat kay nga pong gino kasi naman pong kay balo na nga mong na kitang post ko late siya nabingi kay pa tapos itang kay sabi ko dahil king parokya ng San Matias di kaya bro ko din king nga pong gino kari ko may kami may bait may binyag may king sakramento ning kumpil karing ketinggap and the same time itang may yagyag ko king kay pamanyo king parokya 1986 so Wow. ang gana kaya sabi ko minket ang post ko na begi bisan kaya pa itang 50th founding anniversary may to karata may kapag-serve Time na nga pong Marius. Marius Marius. yes Marius. 2012 2012.
2012. Yan namang 40 years yung parokya, time ng Apong Marlon. Yes, Itang retablohan Apong- tayo, Mebles. Among Marlon. 40 years ago. Aywa. Ali, 40 years ago. 40 years ago. Ayun, 20 years ago, kasi 40 years yung parokya. Kaya nga among gidu waliwalas may gumisakwa among kay batang ganang di sa kaya pay 2002 ito, ang Apong Marlon. Ito na kayo naman palaking pamag. Alright. Almost 20 years na Ibait, niya. ipamibait kang tatay. Ali pa 2000 mo, ba- almost ba- 20 years po rin king kay 24, 25. Butete ako pa. Na. Butete. Ay, alay pa pala. Di ba pala noon? Kaya ita pinapasalamat siyempre. Ita mong damir fakatsuka ka rin ba? Itang makiyagom ka kitang kapasalamatan. Hanapin nga mong kitang inspirational message sa kitang kapasalamatan king kinong na miras itang itapin king banwa nga ita. Kasi mubalog yung tutukin ka di ba? Nung sana God's will. miras pa kanta. Miras. Tamo Wow, po. alam king kaya. Yan kami pagloko kami tang tema tamo ngayon Pwede pang magamit ka rin tutukin. Tutukin ng anibersaryo ng parokya. Ay, tsaka kaya mong ning abi ako, slim yaya mo nga na. Uy, totoo? Slim ya kitang... Lalak pangikit mo kasi. I would like to Wow. thank my sponsor, Oh, yeah. Slim ka mo, sabi ng... Rob abi ako, Siquia. Yeah. Sabi na, kahit slim na nga mong yan eh. Lalak pangikit solo na May Saan nakatupag-group. itang... Dawenta mo. Sana pala sinulod ka na. OTD of the day, OTD, So tayo itang OTD na... Gawa yung Rob Siquia. Yes! Salamat, Rob Siquia. Alright. At siyempre, tamo ka kalingwan. Although advanced tayong pagmasosyan, adwanang banoy milabas Yes, aywa pala. anyang inumpisan tayo iting healing program making lagyo ng Jesus. Yay. Palakpakan to. Manalbeya pa kanti. Manalbeya kanta niya. Potal Palakpakan yaman. to. Anyang may bayit siya niya. Yang may bayit Ah. yan. Yang may bayit. Adwan ng banwa. And kay Baka Badalita, salamat. siyempre. Wow, next to kita yung birthday na. Last year kasi si Pisabetalo Pisabetalo. Uling malapit lang kahit. Sasakto yung Biyernes. Okay. Pero ang ilita niya kanuling anniversary na rin kay kanyang Sunday. Sunday, Wow, 24. tas Tuesday yung birthday ng country. July 24, 2020 po niyang mag-umpisa ay may budgeting healing program making lagyo ng Jesus. At siyempre, pasibay, pasalamat nga po sa ito. Kayang pamang ulit kambiyan ng Apong Pep. At salamat muna magkayang pandemya. Wow. Yeah. Yang may dalan talaga yung pandemya na may sarala rin possible ding pisamban. At ating habang kami buklat kaya ni King Radyo na maging dalan at maging kasangkapan kanita tanggaman ngeni ban kanita mi bula laging kayo pan at kayo pa ng Apong Gino makaparikilban mo niya kapal danan ka rin masakit at nakala salamat pandemic. Yeah. May biyaya sa pandemya. Yes. Oh, daman. May biyaya Opportunity sa in every pandemya. adversity yan. Okay. Ngayon po pa kung naman niya yung feedback. Ang pong insights ng Ma'am Early Jane Dumasikat, na may bating Las Vegas, Nevada, USA. O ini po yung kayang feedback para king 6 ya 7 7th episode. sorry. Wow. 7. Oh, masatingin kaya katangin eh. 8. Season 8, episode 8. 8. Kanta na nga. Pating 8. Oh, sige. Favorite number. Wow. Alright. The 7th season, 7th episode of the 8th season, as Among Ron reflects on and rejoices in his successful 19 years in the healing ministry of former Archdiocesan Youth Coordinator Sister Leslie Deirit Kiambao, who is now based in Naipakasap yan. um, Italy. Nasa Friends. Ay, ano yung pronunciation? Friends. Sige. Sabi na po, Italy. Sinabi. Italy. Based in Italy. Punta po kayo tayo. Graciously wrote a testimonial letter as he recalled the many influences of Among Ronnie during his time as the spiritual director of the Archdiocesan Commission on Youth Ministry, or ACYM, and of the Central Luzon Regional Youth Ministry, or CLRYM. The need for healing among the youth was recognized by a sympathetic church leader like Apong Seto. A lot of young people are hurting from within, hidden behind their smiles and laughter. To help the wounded youth, Apong Seto proclaimed and designated Among Ronnie to lead and heal the wounded youth on January 31, 2005, the feast day of St. John Bosco, the patron saint of the youth. Chinyake Piacenza. Piacenza. Wow. 40 minutes siya from Milan. Oh.
At according to Sister Leslie, ACYM works to advocate for young people's needs, hopes, and concerns in the parishes and total community and local community. Back then, youth leaders like her were able to contribute to the planning, development, and execution of a well-rounded youth ministry that included group formation, worship, discipleship, mission, and outreach. All of things were made possible by Among Roni, whom they look to as their good shepherd, and who provided dependable leadership. In keeping with his role as a good shepherd, he made sure that the foundation was solid and substantial, which is why the mending process started with his youth leaders. Every time they got together, the youth would ask Among Roni for healing sessions. They felt a sense of belongingness during those hallowed moments, which were also a peaceful means of strengthening their relationship with Jesus and a chance to pray for those in need. The Jesus Prayer version of Among Roni had significant influence too to the youngsters. A thriving church requires healing ministry. Out of brokenness and hopelessness, it leads to wholeness in Christ. The ACYM and CLYRM Central Luzon Youth Ministry. Youth CLRYM. CLRYM programs and activities were effective and worthwhile because they were particularly created to meet the needs of the wounded youth. All of these were successfully carried out thanks to Among Roni's creative and reliable leadership. The fruitful and fulfilling years the youth spent under Among Roni's love and protection made them feel blessed and appreciative. Through him, God's presence was felt. They may have been wounded, but after journeying with Among Roni, they are now wounded healers, prepared to mend others, peaceful in the midst of chaos, strong with a sense of purpose, and lifelong seekers. Although the youth may come and go, the principles and character that Among Roni ingrained in them endure. Salamat kay ng binyemong feedback, Mama Jane. Salamat king babyemong babyemong mo oras para king KLJ. Yan. Oh, yan. Ang kasi 2 years na pala. Oy ni naman po yung insights sa iba't mo rin. Atin yung insights. Pemansagang Chuy kay kasi. Commendable thoughts in KLNJ 7th episode of the 8th season. Pero, bayo ito, manyulog tapang earphones or headphones. Bakit kaya? Naano rin ngatin. Manyulog tang headphones. Magkanta ka? Magkanta tamo. Sige. O, game. Ngayon basan tala ring insights ng Ma'am Early Jane. Gawin tayo. Magrasyang bengi kakaliguran, gusto niyong ako papoy mamasa karang insight sa sinulat ko para king 7 episode ning 8 season ning programang KLNJ. Commendable thoughts in KLNJ 7 episode of the 8th season. Number 1. I want to express my appreciation to Seminarian Renz for offering to write the script for last Friday's episode and for the thought-provoking Atlong Punto. One less task to worry about for Among Roni. Your creativity and zeal are in action, MA. Pogi points, MA. Number 2. The avid viewers and listeners of KLNJ were charmed by Among Roni and had a great time when he surprisingly sang Si Sentaning Parokya, a song he wrote to commemorate the 60th founding anniversary of St. Matthias the Apostle Parish, and Ika Mo, a song he wrote on April 25, 2001 at 1:17 a.m. So, kanita pa po, mahilig na talagang magpuyat. To mark the vows and promises of his priesthood. Thank you for captivating us with your voice and enchanting us with the lyrics of your songs. Not to mention the Tanging Yaman rendition of Seminarian Renz and Among Roni that brought smile as well. Brother Jeff, pati kasi nabe. Number 3. Sister Leslie's testimonial letter reflected how a strong leader like Among Roni can change the course of a difficult journey. Even though it could have been a challenging task, Among Roni was able to guide the young people on their path to healing. Number 4, Manatili Ta Kayo. The ACYM theme song was another meaningful piece of Among Roni,
a product of his love, passion, and creativity, and a great collaboration with Mr. Ray Kizon for putting music into it. Number 5, I greatly admired how Among Ronnie provided a thorough analysis of the chosen gospel reading for the last Friday's episode. The in-depth analytics emphasized the lesson and message of the cited text and added more depth to its meaning. Number 6, in his reflection from last Friday, Brother Jeff said, "Nung no karinyeng tula mo, karinyeng puso mo." It's knowing what brings you true joy. Are you searching for fleeting or true happiness? Happiness is a decision. Number 7, to top it all off, according to comments and reactions from avid KLNJ viewers and listeners, the 7th episode of the 8th season is one of their favorites. The episode lasted for 2.5 hours. Brother Charles, ito, mestres kanta. With the most substantial kwentuhan and the unexpected kantahan that excited everyone. At din puring ka na akong insight sa sinulat para king last episode ng KLNJ last Friday. Yeah. I would also like to take this opportunity to greet My Love on Air on its 2nd year anniversary. Ang paborito tamo pong programang KLNJ King Lagyunang Jesus. Andaman kaya pong bagyaing titulo ng among PEP, ng yamong PEP, ya po yung among sa himpapawid. Yung KLNJ po, yaing ka na akong pag-ibig sa himpapawid. Wow! Kayo ay kinilig ka ba? Ang aking pag-ibig sa himpapawid, 2 years of pure love, joy, healing, and miracles from God. KLNJ has delivered more than what is expected behind the dedication, passion, creativity, and love of our dear Among Ronnie. With the support of Brother Jeff, Seminarian Rans, Ma'am Agnes Sarmiento, one of our contributor writers, and the dedicated staff of our radio station. Happy 2nd year anniversary, KLNJ. Incidentally, favorite na pong Among Ronnie ing word, ayan. Siguro na po. Incidentally. Sasabihan. Another love of mine will also be celebrating his 52nd birthday on Tuesday, July 26. As he gets older and wiser, his quick and inventive humor adds to his charm and charisma. Pota po i-promote na kanyan in tindahan ng imang idol. Ay, na. He is generous, kind, and faithful. I am wishing you another blessed and favored year. Remain being a blessing to everyone you meet. Happy birthday, Gorge. And I love you. I'll see you soon. Oh, Yeah! bala akong live yun. Na, Soon ka na magla-live Wow. din siya kapag umalis na ako. Ay! thank you very much, Ma'am Jane. As usual, mapamiglay yan. Bin. Nakalyabalong gimmick. Diyos ko, nandun po mong, ay, pilang beses siyang mig-take ng mig-take, ulit-ulit. Niya, Magtaka ako, wala ko lang yung copy ay Brother Jeff. sabi ko naman, ay. Sabi namin ito, ma'am, Wow. scripted na yan nandin. Scripted na yan nandin ito. Dakal salamat. Salamat, Ma'am Jane. At least may pahinawa kami. Pero, rin pronunciation, no? Eh, kami kaling. Kagaling ako. Oo, kaya kukwerda sa akin, hindi la ako. Bala mo ata, pati feedback ka yan. Yan tutuki. Feeling ko Kung pati, insights. mong. Magsadya niya naman ni Mama Ma'am Agnes. Agnes, magsadya. Ay, Ma'am Agnes, be ready. Pag-chat daw ka dyan. Oo. Nag-chat siya po yung kayong kapatid, di Doc Mac, Ma'am Jane. Wag kaya artina ka nun yung sasabi kayong video ng mama. Anong Doc Mac? Malago naman, Doc Mac. Siyempre, kapatid. Alright. Thank you. Thanks a lot, Ma'am Early Jane, for your usual value. Ali, usual eh. Actually, bayo yung ngeni kasi... Wow. Kana ako usual yun. Wow, Kasi usual yung kaya kayo. kanita pa naman makanyan yun. Oo. Kasabot niya naman yung kay Doc Mac. Wow. Alright, for your usual valued feedback and insights.
So, ngayon naman po, darake miya kaya kayo, yung reflection ng Ma'am Agnes Evangelista Sarmiento. Kaya muli ako magkaya naman. Ay, sana. Potatin niya mapala. Patatin niya naman. Ning sun ka no, ning Good Shepherd Parish, Bulaon Resettlement Center, Bulaon, City of San Fernando, Pampanga, patungkol ketang 7th episode ng 8th season ng Kayalan J. O, hindi po yung first part. TGIF, pagrasyang bengi among Ronnie, Brother Jeff, Ma'am Early Jean, Seminarin Renz, at karing hanggang avid viewers at listeners nining healing program, Kayalan J. In kaya naka na lalaking mabandi. Mateo chapter 19 verses 16 to 22. In may basang ebanghelyo niyang milabas Biyernes. The following are the 3 significant points prepared from the collaboration efforts of among Ronnie and Seminarian Renz. Ing mumunang punto may nibatan niya king verse 17. In Diyos tiniyang kautusan, bankamtaning kaligtasan. The greatest and the first commandment is you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. In other words, love God above all else. If we truly love God with all our heart, Kikilig pa yata, Brother Jeff. ano may conscious ko Nakaptivate siya. ketang pronunciation ng Grabe na. MA, medyo may karugang ko. In other words, love God above all else. If we truly love God with all our heart, with all our soul and with all our mind, then everything else will follow. We will never put down and do things that will make the one who loves sad and disappointed. In the process, we will always think of doing good things because of our great love for God. Pawang ang kaya pa ning gagawa na ning taong tunay malugod king Ginoo. Ene pa ilalo yung Ginoo king kanito pa man, king nano pa mang gagawa na. The second commandment is, you shall love your neighbor as yourself. The neighbor may be an immediate member of the family, a relative, a colleague, a relative, and a friend among others. We will never be selfish at all if we honestly love our neighbors as ourselves. We will always give our helping hands to them whenever they need help. Help may not always be monetary. It can be in other forms like time and talent. Sigurado mong kamtanan ng taong pamintuking kautusan ng ginuing tunay kaligtasan. Obedience is indeed the first law of heaven. Ing kadwang punto may nibatan niya kareng verses 21 to 22. Tunay pibanjan akamtan ustong ing sabla gilutan. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? From Mark chapter 8 verses 35 to 36. A wise man will surely choose treasures in heaven over treasures on earth. Treasures on earth are temporary while treasures in heaven are eternal. Do not store up for yourselves treasures on earth where much destroy and where thieves break in and steal, but store up for yourselves treasures in heaven where moths do not destroy and where thieves do not break in and steal. From Matthew chapter 6 verses 19 to 21. If I were to ask you now, would you like to be rich? Sir Jeff, Bisa kayo? isa kayo. Will you not answer yes? It is not a guarantee that we will be happy if we have lots of money, because I believe that money is not everything. But it is also a reality that we need money in order to survive every day. We must not allow ourselves to be slaves of money, but instead let money work to our advantage. So pandaring migit mangailangan king mit mong lugod, ing pamanyaw pa rin taong makapaligid, kaya katamo, mamyatunay saya at kapanayan, kaya katamo. From Matthew chapter 6 verse 21, where your treasure is, there will your heart be. Pininingaman mo, Brother Sir Jeff. Jeff. Apo, yeah. Apo. Ing katlong punto, may nibatan niya king verses 23 to 24. Sarili sukat kalingwan, baning gusto yang dikilan. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter in the kingdom of God. From Matthew chapter 19 verse 24. Do you think so? Of course not. Literally, it is not possible for a camel to go through the eye of a needle, and in reality, it is possible for a rich man to enter the kingdom of God. Yung taong mamintuking kautusan ng Ginoo at gagawang kayapan kareng kalupan ng tao kabaning biyena, makwaltaya naman o kalulus makwaltaya naman. Okay. Makwaltaya man o kalulo. Okay. Makwaltaya yaman, yan. May dikit siya kasi kay makwalta yaman o kalulu sigurado mo ing milubyaking kayarian ng Ginoo.
Potang lulugod tamo, migit tayang pauna yung taong kaluguran tamo, kaya sa aking sarili tamo. Ini mo yung makain tulid ng gawan ng taong ating masabal ka ring pamangailangan dading kalupa ng tao. Madakaling grasyang makain tulid king metong at taong pane, ing kaya pandaring aliwa, ing pane ng isipan gawan. Masakit ing tutuki king ginuta mong uling ini, adwana ing kababanlub ating madagula kabibabatan. Doing good things at all times, wherever we are, and with all any circumstances we are into is all that matters. Ding kaya nakang sugatan, tinlang kapaldanan kamtan. O ini naman yung panagkatatanaga, kaya nakang sugatan, ting kapaldanan kamtan, lako mo yung kayimutanitan na mo. Kayimutan, at ing dapat yang daptan. The youth is the hope of our fatherland. But what if the youth is wounded because of a chaotic, harmful, and unhealthy environment? It is a lot easier if the youth are only sick physically. Physical sickness can be cured with proper medications. Wounds that are emotionally and psychologically related are more complicated to address. Kaya nilungubing kaya katamong katatalakaran ng ting makatuanan ng komunidad. Our role as adults will play a major factor. Adults are the parents, siblings, and relatives, teachers, lay leaders in the community, the neighborhood, among others. We must be role models to the youth to serve as their inspiration. Being sensitive to their feelings and to their needs could save them from ruining their lives. Always be there for them. Giving them our love, care, and time will make a big difference. Isundo tayo po yung reflection ng Ma'am Agnes at o ini po yung kadwang dake. O ini naman yung panagkatatanaga, kaya nakang sugatan. Inulit siya. Oo, inulit siya. Kaya ka Brother Jeff. Okay, ini naman po yung poll question nanyang milabas sa Biyernes. Nano na ing tebili mo? Ulitan kaya po. Nano na ing tebili mo king bie? Ban kanita atokyan niya mo yung Diyos sa mabie. Personally, I would not say that I have sacrificed important things in my life just to follow Jesus. I would rather put it this way. Following Jesus made my life more meaningful, not to mention the happiness and peace of mind I have now. Kanita pa niya akong sasabyan na ala kong oras at madakal ko pa gagawan pagating managkat ka na akong sumuyo king pisamban at king komunidad. Little did I know that in doing so, I will experience a more peaceful and quiet life. Siguro pinatimbagi may sakripisyo, kalupan na ning oras sa dapat kayabe lading pamilya o kakaluguran. Pero malati lang bagay deti kumpara king madakalagras ang babyanan ng Ginoo kanako at king pamilya ko aldo. Panibala tayo yung biyata mong king mabiyang Diyos at sigurado mong mi pariwara. Jesus is the way, the truth, and the life. From John chapter 14. John chapter 14 to 16. 14. Ano yun? Lahit ang chapter. Okay. From John niya po. 14 to 6 Verses yata ito. verses. Verses 14. Nan yun, chapter. Chapter chapter 14, verse to 6 siya siguro mo. Okay. Verse 6 siya siguro yun. Sige. Alright. Ako na po. Sige. In last Friday's episode, the testimonial letter of Mrs. Leslie Dayret Kiambao from Si Zanza. Italy. Zanza ba? Was Si Richard Zanza. among Ronnie Kiva titled the testimonial letter called to heal the wounded youth. Ma'am Leslie was a former Archdiocesan Youth Coordinator of the Archdiocesan Commission and Youth Ministry, ACYM, in the Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Among Ronnie and Ma'am Leslie met at the University of the Assumption. They were also given the chance to be together when they both attended World Youth Day in Germany in 2005 and in Sydney, Australia in 2008. Ma'am Leslie emphasized how blessed are ACYM and Central Luzon Regional Youth Ministry. to have Among Ronnie as their spiritual director. Gusto naman pala. Apo mong. Apong set to assign Among Ronnie to be their spiritual director on January 31, 2005, which happens to be the feast day of St. John Bosco, the patron saint of the youth. Apong Seto believes that the charism and gift of healing of Among Ronnie will be a big help to the youth, which he called wounded. Among Ronnie was assigned as youth director
and healing minister simultaneously. Among Ronnie's obedience to Apong Seto made all this possible. Among Ronnie and Ma'am Leslie worked hand in hand for the youth that were put under their care. Young people are vibrant by nature and always look happy on the outside. But a heart-to-heart talk with them revealed that most of them are badly wounded because of different problems which are family-related, love-related, and even financially related. So Among Ronnie and Ma'am Leslie made it a point to integrate healing sessions in all their activities, which they both found effective. Ma'am Leslie is commended for having written a vivid and comprehensive testimonial letter. Thank you, Ma'am Leslie. Tinya pang video, ne? Tinya pang video. Tinya pang video. So, stuitang ka, John 14, chapter John 14, verse 16. I am the way, the truth, and the life. Okay ka. Manibatan niyang may kibat siya mong Ronnie king kayo sana ning bokasyon ning pamagpari. Madakal na rin taong kayang asopan king miyaliwang aspeto ning biyero. We all thought that we knew among Ronnie already, but we are wrong. We always discover something new in him in every episode of KLNJ. He is truly a blessing to all of us and to all other people around him. Luwid ka among Ronnie. I really enjoyed last Friday's episode of KLNJ. Mas big enjoy sa Brother Jeff nung bigkanta ka naman. Ay, oo, nangala. Pwede namang bumawi nga ni Yes. Seminar ng Rans. Ayos. Gang kayo mo. Magpota. Happy birthday to you. Wow! I really Wala ko happy anniversary. Ali, pala mo na yun. Happy anniversary. Okay, tuloy tayo po. There's no dull moment listening to the three hosts of this healing program. All of them have a sense of humor, not to mention their depth and wisdom as persons, including Seminaran Renz, despite his young age. You all inspire the avid viewers and listeners of KLNJ. Ding kaya nakang sugatan, tinlang kapaldanan kamtang. Ngayon po pagkaramdaman tayo maning part 3 nga ng Ma'am Agnes. Before reading the messages of the avid viewers and listeners of KLNJ, the theme song of ACYM entitled Manatili Ta Kayo, chosen by Brother Charles, was played on the air. The lyrics of the song were written by Among Ronnie, music by Ray Sunsun, by Ray Kizon, and arrangement by Big Ben Escasa. What a beautiful song. Likewise, before Among's concluding prayer, the song entitled Breath of God by Bukas Palad was also played. It was chosen by Seminaran Rens. The song is so touching. Thank you so much, Samong, for praying the youth, especially the wounded ones. All of us, avid viewers and listeners of KLNJ, including our family and loved ones, all the people asking for your prayers, and all the sick people, especially those afflicted with COVID-19 all over the world. Also, thank you so much, Among Ronnie, for praying all of us avid viewers and listeners of KLNJ, especially those afflicted with COVID-19 all over the world. Thank you for everyday prayer for me and Daddy Jess, Allen and Hazel, and my whole family. Prayers that give healing grace. Please continue praying for us in order to survive this pandemic. In Jesus' name, Amen. Likewise, rest assured among of our prayers for you, Brother Jeff, Seminaran Rens, and all your loved ones. Keep safe always and God bless us all. Ding kayo nakang sugatan, tinlang kapalda ng kamdan. Pasibayo dakal pong dakal na salamat. Ganing din na kayong pamiguna, Ma'am Agnes Evangelista Sarmiento. May God bless you always, as well as your family and loved ones. Kaniti naman pong 8th episode ng 8th season ng KLNJ. Masanting yan naman. Pakiramdaman tayo ang testimonial letter. Ameli batan king kakatamong kakaluguran na paneng makayantabe karang miyayaliwang programa ng kakatamong radyo. Brother Jeff, nino po ini? Brother Charles, Eugene Quiazon. Aliman, Brother Jeff yan. Brother. Kaya kayang misan kwentuhan katoliko. May message yun. Ginrit ni Abong Mon. Ang po'y Brother Jeff. Alimig kamali ko. Isipan ko, Sir Jeff. Wala nata KLNJ. Yung Brother Charles, sabi ng Among Mon, may siyempre makiramdam ko. Magbiyahe ko. Bisa ko sana makibat bisa ko sana mag-message. Pekibat na mo. Yung kapatid, may kaya ko po siguro. Atin lang ako sang kaya din Sigmund Freud. Basta recall na. Huwag isipan mo, pero nga sabi maliwayo. Sabi, isipan ako, brother.
Alright. So, patya po kang Brother Charles. Manal ba yan ngayon eh? Oo, Eugene Kiazon. Kachat ke, manibat nandun. Program Director, DWBL 91.9 Bright FM, Archdiocesan Radio Station of the Archdiocese of San Fernando, DSF Building, City of San Fernando, Pampanga. Pero manok na nga niya king Ano ko na nga niya? Canada? Candaba. Kandaba. Parokya ng San Andres, Kandaba. Wow. Ating kayang Paris Priest. Yabong Jojo. Wow. Kayo po mama ko kasi sne kasanting itang testimonial letter. Balak sa may ordine kon Charles Pine. Nang kasanting itang kayang gawa. Bigla kaya niya. Huwag mo, masanting Ali kasi naman isip ito ang ko, gawa. para kaya ng 2 years na ng KLNJ, ay wari apan siya nyo mani ba lakat ang making previous assignments Apo. ko. Ngayon may paunaya mo kasi buri kang bayo itang July 24 at 2 years na yung KLNJ. Apo. Yung kang maniba na yung kang radyo, yung testimonial letter. At least. At kay ba't bayo tayo po pisunduin kaya katang kwentuhan. Agkatanda kayo pa mo pong makiabi kaniti. Malyari kayong mag-text. Kaling kaya katamong text line numbers. Kaling Sun 0942-357-4268. Kaling Globe 0915-954-1303. At kaling Smart 0918-351-8282. O kaya naman mag-comment o mag-message kayo king kakatamong Facebook page o king kakatamong Facebook Live. At pasibayo pag na kami pong iyo kakalingwang diri ng Daybell at ding mensaheng papadalayo kaya kami at pakibanggit na naman po ing lugar nung nukarin ko manok na. Pakilakat i-share ya po sa aning kakatamang Facebook page, Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. At magsilbi rin pong i-follow ang kaya katamong Twitter account. Yung kaya katamong username yapining at radio_ASF. At yung kaya katamong Instagram account. Yung kaya katamong username yapin po yung at ASF Radios. For advertisements, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. At kaya naman pong bisang mag-donate para king radyo ng Archdiocese Tamo, malyari pong ipadala king GCash account number 0905-319-4871, 0905-319-4871. Ang makilaging Joseph Mary Bakay, dakal pong salamat. Agkatanda kayo po kayong kakwentuhan may kaniting kabengyan, pakibatan niyo kaya katamong misadyang poll question para kaniting 8 episode ning 8 season ning programang King Lagyo ng Yesus. Nanong sitwasyon king biye mo, na yung tangis mo, may palitang tula, inyang ikit mo ing Diyos, pepal to at may nalakaran niya. O may maralan niya. Yan. Sir Jeff. Salamat po karing makarandam king radyo at manalbe king FB. Babiyami po misan pa kaya kayong avid viewers and listeners ng programang King Lagyo ng Jesus. Kapasalamatan. Makabiye po sanang tula kaya kayo yung babiya ng pamikatago ng Diyos kaya kayo tatanggapan yung grasang pakayap ni nga pong Ginoo. Kapamilatan na ning kakatamong healing program King Lagyo ng Jesus. Misan tayo pa pong pasalamatan ng Diyos, king babiyan ng pamikatagon kaya katamong bantangalan, tamo yung kayang kayapan at kayo pa yan, king papasyag ng lugudan po pang pakalulong babyan na kaya katamo. Bantamong may pakayap at di na nakatamong sapat na panahon, king pamipakayap na karing sakit tamong panamdaman. Inya maging kasangkapan yung radyo ng kaya katamong Archdiocese, kapamilatan da rin miyaliwang programang Miyang Pang Aldoldo, lalo na ng Biyernes kaniting kaurasan, king programang King Lagyo ng Jesus. At syempre, laman maiyakit pero pasalamatan lang maragul. Kaya bela namang malilit. Mamupos kaya ng programa. Then yung kakatang kapatid makintabi king technical booth. Engineer Abel ang po pa'y Sister M. Sa tingin kayo pang Abe? Nailagyo. Dinapitan na yung Sinabi mo na Ayan ko ang Abel. Ayan na po yung Brother Abel. Sitsit na niya pong Brother Abel. Nailagyo. Kevin Cosme? Cosme apelido? Good evening, Brother Kevin. Dakal mo namang salamat. At syempre, pasalamat mo naman kang among Pep Bakay ng administrator ng DWBL 91.9 Bright FM. Kambeda ring sablang magobra, keti empleyado at timurin ding kakalugurang mamantabe. Banggit ko nan din, king manibatan kaya nga king technical booth, kaniting programa King Lagyo ng Jesus at ngayon po, kakaluguran, palabasan tala pa mo puring mapilang paganaka at magbalik tamo ban, isundo, ingkwentuhan tamo.
Boston. Our Lady of Lourdes, prayer for healing. O ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, health of the sick, refuge of sinners, comforter of the afflicted, you know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me. By appearing in the Grotto of Lourdes, you were pleased to make it a privileged sanctuary, whence you dispense your favors, and already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come, therefore, with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my requests. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen. Makiradab kayo pamulan po kining programang King Lagyo ng Jesus, King Radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At bayo tayo po isundo, in kwentuhan, pasibayo agad ang akong makiabya kaniti, nung atin kayong buring ikotangoy dake, mag-text kayo mo po, karing kaya katamong text line numbers, karing Smart 0918-351-8282, karing Globe 0915-9541303, at karing Sun 0942-357-4268. O kaya naman mag-comment o mag-message kayo king kakatamong Facebook page o king kakatamong Facebook Live. Paki-like at i-share king kakatamong Facebook page, Archdiocese of San Fernando Radio Station, 91.9 Bright FM. Magsilbiya ring i-following kaya katamang Twitter account, yung kaya katamang username yapining at radio_ASF. At yung kaya katamang Instagram account, yung kaya katamang username yapining at ASF Radios. At kailan pong bisang magpa-advertise, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. At kare naman pong bisang mag-donate para king radyo ng Archdiocese Tamo, malyari pong ipadala king GCash account number 0905-319-4871 na makilagyang Joseph Mary Bakay. Dakal pong salamat. Panayan miya po yung pakibatsuking kakatamong poll question para kaniting 8th episode ng 8th season na ng programa tang King Lagyo ng Jesus. At o ini po yung kaya katamong poll question, king kaya katang kwentuhan kaniting kabengyan, nanong sitwasyon king BMO, na yung tangis mo, may palitang tula, inyang ikit mo yung Diyos, pepalto at may maralan niya. Manahimik tamo po ngeni, king makuya da penandit at pakiramdaman tayong kwentong pepakit yak ang Mariang Tubo Magdala. Ito po may kwaya king 1 chapter 20 verses 1 to 2. Tapos po may tuglong yaketang verses 11 to 18. Papamasang iba't king may pabalita at pangkang sanwang. Di kaya kogin. Kanitang mumuna ng aldoning Paromingo, mararalumdum pa i Mariang Tubo Magdala mintaya king kutkutan. Ikit na king ing bato makalakoya king pasbol ning kutkutan. Inya milayya pinat mintaya kang Pedro at king metong pangalagad na pakamalan ng Jesus. At nga na, kinwara yung ginuking kutkutan at 1-2 yan mo, Brother Jeff. 1-2 and then 11. 1 to okay. Makatalakad yung manangis. Babaw po. Yung Maria, Chuking Dual, King Lelening Kutkutan. 11. Pepakit sa 11 kang Mariang na. Tubo Magdala. Apo. Ni Maria choking luwal king lele ng kutkutan, manangis siya. Kabang tatangis siya, siniroya at liname kilib ng kutkutan. At tikit no karin ding adwang angeles makaimala na maputi. Makalukula ketang pibilyanan king bangke ng Jesus. Ing metong at suking kabundukan, ating metong naman king katumbanan. Babae, bakit tatangis ka? Ngarang kinutang kaya. Mekibad siya, uling lekore keni ing ginuko, ate ako balo nunure dela. Inya nga sabi na iti, may likid siya kagulutan na. Ikit na yung makatalakad ka rin ni Jesus.
Dapot kilala king iyapin ni Jesus. Babae, ba't tatangis ka? Nga nang kinutang Jesus kaya. Ninuwari ing panintunan mo. Bala ng Maria yaing hardinero. Inya nga na kaya. Nung ika ing midayo kaya, Ginu, sabyan mo rugo. Kako no me binili at puntalan ke at kwanan. Jesus nga na kaya. Maria, lepitani at nga na kaya king Hebreo. Rabboni, nga nawari. Maestro ko. Emo ko Okay. Mayap ng balita. Ding may babalita, ding Ginoo. Kapurian kay ako, Kristo. Dapat ang kaya palang 18. Awo mo, gayang 18. Musundo mo Nga ng Jesus. Wala akong kaya ka. Nga ng Jesus. Mo ko tatagkilan. Emo ko tatagkilan To be nga ng continued, Jesus. Emo ko tatagkilan nga ng Jesus kaya uling ako pa pepaytas papunta king igpa. Bagkus makonakat panuntunan mo rin ka akong kapatad. At sabyan mo karela king ako paitas na akong magbalik king igpa ko at igpayo. King Diyos ko at Diyos yu. May ako yapin ni Mariang tu Magdala at belita na karing alagad. Ikit king Ginu at king ya ing pasabi karela kareting bage. Ing may pabalita ng Ginoo. Kapurian kay ako, Kristo. Pasensya na, Brother Jeff. May lito ko. Ito palang teaser yung gaketang, Apo. ang gaketang maestro ko. Minuna ng melito mo. Papunta na ka na lang yung amin na. Melito ko naman po eh. Uwa ako pa mo. Tang teaser yung aga nakapon. Mayap kaya pinuto itang teaser. Ayan, mayap ya po talagang balita, yung kaligtasan ng Ginoo. Ayan. O ba't kasi yan may piling ebanghelyo? Tinya pong connection ketang testimonial letter. At lalo na ngayon Aldo, Aside ka dito. Kapiyasahan Basta na ng Santa mismo. Maria Magdalena. At yan yung ebanghelyo. Sinimbakan din. Opo, O yan yung ebanghelyo. Sinimba ko po. King Misa para king kapiyasahan ng Mga Santa katulad. Maria Magdalena. Sige sir, inga pang malalim konti. Yan, Okay yan. po. It's okay. Sige, umpisa mo na. Okay. Kareni pong Kenny po kaya katamong ebanghelyo atin ko pong sinadya nga long punto at salamat kang among binyelo pa yung kanakarening nga long punto. Damdaman nyo kami po ngayon kanya may pag-share kami during the discussion kening kaya katamong nga long punto. Ang muna pong punto, many ba siya po king verses 11 to 13. Sabi ko, ing Diyos yamu ing panintunan na nga tintang kapag subukan. At basan tayo po yung verses 11 to 13. Sabi na po, makatalakad diyang manangis si Maria luwal ning kutkutan. Dinukuya kabang manangis siya at linawe kilob na ning kutkutan. At inyang ikita adwang hanghela makaimalan maputi, makaluklok laking pibilyanan king bangke ng Isus, ing metong king kabuntukan, at ing metong king kabitisan. Kitnande, babae, o ba't kikyak ka? May kibat ya. Kasi kinwaring Ginoo ko at ako balo nung nure dela. Ako palagi ako nung imaginean tayo po yung Maria Magdalena. May mula iya may mula iya sigurong papunta king lugal. Anong no karon dekit ko ting Ginoo. Dapat makalungkot karas na ka rin naikit itang panin to nana. Inya may nangis si Maria Magdalena. So like her, we weep as we look for Jesus in our life po without finding Him. Yet He is there often present in unexpected ways. At tsuya, karetang sitwasyon na etamo sukat isipang at tsuya. Inyasat panagkat na ning mumunang punto, in Diyos yang panintunan ng ating kapag subukan. Dapat panagkat mo rin siguro, king kapag subukan niya mo panintunan ng Diyos. Mas masanting, king biyata mo aldoldo, karing balang sitwasyon atin tamo, panintunan tayo pamurin. This time, not because we need Him, but because we are grateful, because He is always there, adyang tayo, akakit. Kaya yung mumunang punto, yung Diyos siya mo yung panintunan, ng atin tang kapag Yung subok. panin to na may Brother Jeff, mawawala ya. Meron po. Alayo niya pantunan mo. Hindi naman. Kasi kyung ebanghelyo, makanta na yung penintun opo. Maria Magdalena yung gin. Yung bangke ng Hindi gin. po ara kung kaya. Ali kasi mawala yung Mawala bangke. yung Wala Okay. po. Wala na may kaya. Wala na pena ko re. Pero hindi man mawala yung hapong gin, o ba't panintunan mo? Ita sigurong physical kaya na mong. Awan
Iturang kwa. Mali, sabi mo kasing Diyos yamong panintunan. Apo. Putang panintunan me. At tsuya. Malayo. Kasi mga ting sitwasyon king biyeta mo po, tang as nakarakal kapag subukan. Tani kakit, tambala mo, uling sobra tamo ka kaisipan, na bala ng gawan tamo. Bala mo, may akakit hanggang atsuyo. Kaya nga, minsan, hanggang balo tamo nga atsuyo, paano ito nang tayo pa mo rin? Ne? Itang kasi benda rin matukan yan. Ngubingan niya yun. TikTok na naka. Nakawa. Suya, Wala harapan mas mo. gusto yan. Galing na Mali, tsuya. Atsuya, pero may akakit. Tsuya pero alayo. Mabiyaya. Ay, tama. Wow, something like that mo. Wala makanita. Wala, may pakaisip ko kaya tang word panintunan yung Diyos. At tsuya, hindi man mawala. Pero tapin, kailangan tayo sigurong pansinan, kailangan tayo mong dinan ulaga. Siyempre, yan naman mo kayang kapag subukan mo. Diyan po itang masanting kabil yan. Na madalas kaya katang tao po ito, kakaliwan tayong apong ginipot ang masadesing kabil yan, pero po itong ating kapag subukan, po itong ating kalamidad, dara ka na rin si Simba, dara ka rin mga di. Puding, panin to na daw, rin manyawad sao. Seasonal ka. Ay, makantayap yung point ko. Okay. Thank you, Among. Yung kadong punto naman po, may di ba siya po king verses 14 to 16 nga na. Pangasabi na ni Timeli kidya at ikit na yung makatalakad ka rin ni Jesus. So, nang enabalo king Jesus, kit na ng Jesus, babae, upat manangis ka. Ninong panin tanan mo. Bala ng Maria, yung ngardinero. Inya sinabi na, nung ikang kinanwa kaya Ginoo, sabyan mo ka na ako nung numedel at kuanan ke. Maria, nga ng Jesus. Inarapan at sinabi na, Raboni, nga nawari king Hebreo, maestro. Ing punto ko po kaya nitang mawala pining kalungkutan ng Diyos yung kaya katangarapan. Kaya ni po, panagkat na mawala ing kalungkutan ng Diyos yung kaya katangarapan. Ikita mo natutuyang manangin si Maria Magdalena. Malungkot ya at palagi ako nabalo ng gawa na. Inyang ikit Jesus kingarap na, kingadwa ng mata. Kaya katamo, bala mo ikatamo naman ni Maria Magdalena. May namdaman tamong lungkot, ustong ding kaluguran taking biyeta, lakakit, mismo kingarapan tamo. Istong kamamaten tamo, malungkot tamo, uling tanala kaya be physically ring kaluguran tamo. Dapat kaning may basang ebanghelyo, pag nakana kaya katamo na inyang dimdam ng Maria Magdalena Jesus, inyang inaus nekin lagyo na Maria, nang gawa ng Maria Magdalena, minarapya kang Jesus. At karin may namdaman niyang tula at kapanatagan. The invitation for us is not just to listen to the voice of the Good Shepherd, but also to look at Him every time na awsa na katamo. Wari, inya sa pagmanga di taking pisamban, wari, ta naman kabud mo makiramdam, makalawe tamo naman kayo. Inya sa panagkat na ning kadwang punto, mawala pining kalungkutan ng Diyos yung kekatang arapan. Pero ating tao, potang malungkot lang. Di arapan ni nga pong Ginoo. Gugulutan de. Nang kaya ting kasing bagay na masakit na matinding kapag subukan na nang kaya mangutang taking apong Ginoo. Nang kaya ting aliwa talagang milakola ka panaligan king apong Ginoo. Kaya tang misan, yung minuna kami ta Amerika, ating kung kakakwentuhan, pag maragul na. Dati ko pong katoliko, ano. Unang nga niyang may matinding kapag subukan king BMI, ano. Linipat ko nga luwang reliyon, ano. Gitnan ke. Bakit po niyang linipat ko nga luwang reliyon, ako may problema. May problema, ano. O impunto ko mo, nagyan pang nuka niya pang muntang reliyon. Kaluwa naman ng reliyon, eh. Ito siguro personal tamong pamakipag-unahin ng apong Ginoo na kalupan na nining panagkat kening kadong punto ban mawala itang kalungkutan ban may solusyon na ning problema kakabiyusan ning kapag subukan may gugulutan ning apong Ginoo harapan me lapitan niya kahit amoy may kwakpan sige tang harapan kasi ring aliwan ng kay gulutan de kanano yung mawala yung kalungkutan nung gulutan me ing apong Ginoo na in talagang panibatanan ning tula ning kayapan.
Alright. Thank you po, Among. Next. Simi ko ng dati. Ay, Brother Jeff po, tatin yung buring siya, wapin pala. May kaya ko kasi kangamong eh. Brother Jeff, na ano pong sasagi king utak kayo? Ali, siyempre itong grieving. Sana tindang psychology, o psychologist. Kasi yung process, siguro na yung Unang kakamatay. itong grieving process. What atin yung stages, itabalo. Lalo na itong very, very tragic. Diba? Tutita nga man nga mong there are ways na minsan sabihan na denial, di ba? Kaya bit. Ano mo? Makanita na. Yung putang at yung denial stage kay ba't mang question ka. Yes. Normal naman to, Opo. pero dapat alagpasan. Itong they are starting to ask if there's God or itong there's the existence of God. Diba? Yung kahit ang kutang away mi, o bata ako, Yeah, mayap opo, na ako, opo. manin ako man marok. May balik O yun. badet ang haliwa, marok lang, pero ilami pahamak. Ito naman po ita. Something like that na that effect nitong dalalang kay maganda. Actually, I agree with namang again, itong sabihan na di nga lapin, de harapan. Ano nga, gugulutan that to the point na that they are start to loosen the itang faith. Emo uling Kristyano Katoliko la. Emo nun itang talagang bilyaring king karerang kay pamibiyebe. Masanting yapin tang sinabi na nga mong itang gulutan. Kasi kitang pamaggulo. Bala mo, hindi masasolusyonan ng problema, ang isa pang problema. Bala makanta kay akakit ng gilutan. So, nanong panagkat, arapan tayo. Arapan tayo. King sahop na ning Diyos. Thank you po, Sir Jeff. At in katlong punto tamo po, many ba checking verses 17 to 18. Merong yung karang favorite ko yun eh. Itang 17 to 18. Nga na Jesus kang Maria, emo ko tatagkilan nung ulang ako papaypaytas papunta king ipak. Munta ka karing kapatad ko at sabihan mo karela king paytas na akong magbalik mo karela king paytas na akong magbalik kang ibako at ibayo king Diyos ko at king Diyos yu. Inyapin tala na lang Maria Magdalena ding alagad at sinabi na karela, ikit king Ginu at sinabi na karela, ing pasabi ng Jesus. Mary, sabi ko pin po, kitang ikit ko nandin komentary, sabi na, Mary is one of the first witnesses of the resurrection. Sabi na, she was the one who brought the news of the empty tomb to Peter and John. And later, she announced to the disciples. Ikit king Ginu, na. Bala mo, mabiying Ginu, bala makanta. And bala mo sasabihan na, itapen, I have seen the Lord. Inyasat maswelo yung Maria Magdalena, bakit? Inya kabudikit Jesus. Nano pa pamilyari, nune meging tagapagdalaya pang masanting nga balita, o amano, karing apostol, at itimemya karelang kapasnawan. The reason Jesus does not let Mary cling to him, nga napin, but sends her on a mission. Mesen siya paking mission. Telling others is reason. Ika na mo, na anong panamdaman mo, kaya rin may ngikit Jesus, tapos ipadala na kakaring alagad, ban ibalita karela na mabiyeyo. Marugula grasya ita, meging tagapagbalita na kaning kaligtasan. We pray for the grace not to be deaf to this call. Tamo po maging bingi, kaniting maklak, kaniting kayawsan, but ready to respond it with generously, or with generosity, with a generous heart. Bala mo makanta po. Ano pong ibiya yung... Ako lalawin kayo ng kalong punto na bunga ni itang aranasan ng kapasnawan Maria, anyang panahon na mga gaya. Actually, nang balikan tamang kwento, no? Anyang pepa kahit nining apong Gino, tinabi no ring pitong maroka espiritu kayo. Ay, pangkita nga basa akong reflection ng Bishop Sok. Simbolo noning pitong sakit detang pitong maroka espiritong tinabi ng Gino kayo. So, kitang pamipakayap ning apong Gino kayo, pinamdaman itang sobrang dugod ning apong Gino, metong yung taong makasalanan, pero medyang pamikatagon, may paldan kinayap at sinuyot, medyan mo namang pamikatagon, pisyag naman ng dugod na king Gino, mit mong katapatan king kasakitan ng gana king kamatayan ng Gino, at karinya mayakit ining kwento, may basa, na mi din niyang kapasnawan niyang panahon ng pantinunan ni ing bangke ning Gino na nakamalay na tune king harap no sabi dan pagkamala niya mo ping ordinero pero kitang sobra ng dugo talagang mi pakali mi paindaton pantunan ning bangke ning Gino
At may kad matulay ang Ginoo ket ang ikit ng pisyag ng lugod Maria at makayanyang midinan pamikatagon maging apostol ka ring apostol. Anyang pasyag na ing mahipabalita na ikit ng Ginoo sinublimebye at keni iyang apinita sigurong mayawas na wounded healer na pepakayap ning apong Ginoo na may kapasnawan may miyahan namang kapasnawan ka rin ng alagad kaya biyan ng alagad. Abalo tamong kitang panahon na ito, ay alala namang kapanatagan, alalang karatunan, alalang kapayapan, at kitang ama nung darala ng Maria, may kapamiyang kapasnawan, karing alagad ning Ginoo. Wow, ikaw Sir Jeb. Kana ko akakit kay itang, siguro ngayon itang tula, nakapas naman hindi itang may turat COVID-19, di ba? Banabalada. Ala na nemo. Itang balada tsuno king bingit ning Kamatayan. Obo, na punana nung guys. Tinang Kalawid susundo. na wa, ati nung mandakit. Pero talugod na ning sigurado tingati ng mixed emotion hanaping amo na dun. Pero kay bad na nita itang I think ati ko nga akaipin kaluguran. Itang senior na itang kayang kaya. Itang karanasan, di ba? So karon na begin niyang dalan, di ba? Na wala life experience talaga na iya mo naman, di ba? Na maging kasangkapan para dingaliwa na sana manlyari ka relata. So karon kaya kakit na mipas no yan na itang tula, di ba? Na binyenan ni nga pong ginon. Magadinina ning bidina ng pamikatagon para kumabiyang pasibayo. Ita karon kaya kakit na balada itang kalungkutan tinalal ng kay tula. Gaganakan ko lang naman din ng gaya, kakalaguran, Kenny, po pa abroad, na kayang panahon na hindi, mituran kayang COVID-19. Kailangan pa ring mingat, sana, at sundutang adwan ng grasyang pakip ng apong ginaban ganito, midi siya tamo kayang kapahamakan, daralan ng COVID-19 ang gaman king salukuyang panahon. At pagkaganakan kaya naman ng kakalaguran ni Beng Torno Nono, karing king San Diego, belita na mo iting masanting nga balita na tinanggap yung award, balang may kilala itang kayang gagawan ngayon yung panahon ng pandemya, makananong itang dapat gawan kayong hospital, at dakal COVID-19 patients sa asopan, sabi na kanako, amo nga actually, kaalo ko niyang award iniyan. So, mig-chat ko, congrats. May pa oras sa Beng, at sana dakal pang king kasiwan munting metong nurse, king pipagobaran mong hospital, king America, king San Diego, maging dalan, migit kitang pamang ilalad na ganyan kaya kang kasiwan, itang kambeda rin kaya beng doktor ang pong nurses, mukhang hospital yung pipagobran, maging ka rin kanya-kanya yung pibale-bale, ka rin kaya kayong pamilya, milisya, king kapahamakan, lalo na kaniting panahon na ning pandemya. At kalupan ng abang ito, maging wounded healer na itamo mapapakayap ng apong Ginoo, maging kasangkapan man pakayapan na rin aliwa, itamong dinina ng kapasnawan, kalupan ng Maria Magdalena, mamya mo namang kapasnawan, karing aliwa. Okay. Yung kaya katamo pong panagkatatanaga, ating ko naman reflection Kenny, medyo kaya mo. Sige na mo. Ting kalungkutang maula, nung iti maging tula, king ginungpa kilala, batang lubos, ni pala. May ining word king ginungpa kilala. King balikan tayo yung ebanghelyo, Maria Magdalena, niya kabud balo Jesus. Kilala na. Niya nga kita mong boses na. Anyang inaus na yung Maria. Anyang kinani, wat tatangis ka. Ama pala. Pagkamala ng Ardinero. Ardinero. Wow, I mean, Tinyang significance itong naus na lagyo. wow, Maria. So, pagkamala na yung Ardinero. So, balaming pa nagkat, kaya katamo. Sapat na balo tayong Ginoo, dapat kilala tayo. For example, Yapong Eloy mong, Dison. Bal nang dimdam mo na yung kwento na ngayon eh. Anyang formator ya paking minor seminary. Ating minta ka nung tengari. So, Yapong Eloy, makapag-short ya mo. Ampong sando ya, makaramdam yung anak ni Brian Galura. Yung kayang Sese, Brian Galura. Yapong Eloy. So, ating mintang tengari da rin yung seminarista. Ikit de Yapong Eloy king kantin. Oto, ada kang king Yapong Eloy. No karning director ning
ning minor seminary na. Sagli po pamo po na nga pong Eloy. Gawa na nga pong Eloy linob ya babo. Iniblas siya. Miguel Bayo, binabayo. O ma'am, ya ako po yung director, ya ako itang pari. Ere kilala. Ede kilala. Ede kilala. Ano, ito pa yung first encounter daw? Wamang, balo de lagyo, ede kilala itsura. Ede kilala itsura. Rening, siguro ba, lulubla siguro din mong. Lulubla rening, lulubining anak, ako balo. Panto nande. At yung kakwento na yung apong Eloy na, bala na siguro, mag-gardening ko Kenny. Wala na, ordinaryo na. Gardeneryo, bala na Wala mo kasi Jesus. Oy, Sana in-house no, lagyo? Wala mo. Oy, mama tayong in-house na kanta. O, bala nung sister, ba't sa tsuka rin Kung kadwa? po nila naman balo lagyo. Baka, yung feeling ko mong, po talulubla reto. First day of class siguro, bala makanta, mag-apply layak po balo. So, ito, metong yan, na bala mo, mo sapat na balo tayo. Kinorek na ako nga mong nandun, mapin pala, pala kilalang Maria Magdalena i Jesus, bala na ordinaryo. Dapat, Siguro, mangibabo pa itang kay. Itang lungkot. Sitwasyon tang kalungkutan na Siya pa. bala na alayo pero tsuya. Yes, tama. Thank you, Among. Kening pa nagkatanaga. Ining pa nagkatatanaga actually. Apin kasing tema kaniting 8 episode ng 8 season. Ating kalungkutang maula, ustong iti maging maula. So niyang gawan kiyang tanaga, mag 7 syllables siya. Ting kalungkutang maula nung iti maging tula. Mayakit la rin, kitang mismong pakibat ka rin mumunang punto, na potang naking oras ng kapagsubukan, ng Diyos siyang panintunan, uling kitang kalungkutan, magiyang maula, uling may palitang tula. Galing. Kaya ba't kitang kadwang punto, ang timurin, makanta mo naman, potang king kalungkutan, mawala yung kalungkutan, may palitang tula, gustong ng Diyos siya ng inarapan. At ining king ginong pakilala, babalikan kayo ng kwento kaya kanyang kut na nga niyang Jesus si Maria o ba't manangis yan, ninong paninto na kay batan niyang ausa niya lagyo. Kamakantay migpakilala. Kasing sasabihan na ning kay, maya papastol, kilala na rin kayang tupa. Anya niyang ausa niya lagyo. Anya mo kinilala yung Maria, no na iya mismo migpakilala na iya Jesus, na iya yung Ginoo. Anya makanta ning kinilala mo naman Maria, Raboni, maestro ko. Makanita kaulagay tang akilala tayong ingginong pakilala, uling kimba ng tawdi, tanggap tang grasya at makanyang mipala. Ay tang mipala, lubos tang mipala, akita mo king ng Maria Magdalena, aliwa mo, uling tinggap grasya at mipaldan niya kinayap, yun na may kasangkapan niya at ating aliwang mi kapasnawan. At kanita kaya buring akit itang lubos siyang mipala, uling may kasangkapan niya at ating aliwang mipakayap. Mo uling ating ang grasya at mi pakayap, no ne uling ating aliwang asopan at ding aliwaman mi kakapasnawan at mi pakayap la. Makanda kayang akakit na nung talagang kilalanan tayong Ginoo, talagang mi palata mo pero maging kasangkapan tamo kawangis ng Maria Magdalena, banding aliwa, tanggap la namang grasya, mi kakapasnawan at ilaman mi palala. Yes. Thank you, Amon. King pa magpalalo pa. Kakaluguran ning maging laman na ning kwentuhan tamo kaniting 8 episode ning 8 season ning KLNJ. Yapi ning makatuki tula ing topic, Tears of Joy ing title. Alapin nga mo nandin na ing tema tampo kalungkutan tuning maula gustong iti maging tula. Featuring obat manangis ka. Nanibad sa Booking 1 chapter 20 verse 15. Testimonial letter of Brother Charles Eugene Quiazon. Program Director ng DWBL 91.9 Bright FM. Yung kakatama pong Archdiocesan Radio Station of the Archdiocese of San Fernando. Kaya pong DSF or Diocese of San Fernando Building, City of San Fernando, Pampanga. Banggit ko na itong kwento, but Brother Charles siya nga isipan kong adwan na ng testimonial letter. Ban ganita aside kitang kaniting banwa 19 years pa magmasusiking pa makiraki king mission ng ginuking kayap kalimasa kito healing ministry ban kanta yang ikit kong right person na mamiyang testimonial letter uling keng Domingo adwaning banwa ing KLNJ. Alright.
Basan tayo po ngayon ang testimonial letter ng Brother Charles Eugene Quiazon. O ba't manangis ka? Kakalugurang talapakiramdam king radio at talapanalbe online kining programang king lagyo ng Jesus. O ba't manangis ka? Why are you weeping? Yapin po ining kitang ng Jesus kang Maria Magdalena, inyang pakit ya kayo antimong sinubling mebye ginu. Karing may kasimba po, kaniting aldo, sigurado ko, dimdam ya po iting kutang king ebanghelyong may basa kaniting aldo. Piyesta na pong Santa Maria Magdalena kaniting aldo. Sabi kong metong yung crying lady. Yamong Ronnie, nano ya? Crying man. Ay, pagagaya naman ya po Ronnie. Inumpisan ke po. Uy, kulang yan. Ay, ayan kakalingwan ka. Inumpisan ke po iting sulat kaniting mismong kutang ng Jesus kang Maria Magdalena. Bustan niyo pong kaniting kutang karin kaya ko na ng laman na niting sulat ay naus na pong among Ronnie o Reverend Father Ronnie Dicaw antimong testimonial letter. Matula ko puling metong ku karing me kumbira ban midake sulat para king programang king lagyo ng Jesus o KLNJ. Nung nanda ka tamo o ba't tatangis tamo o ba't kikyak tamo mapalyaring dakal tamo abiyang sangkan. I Maria Magdalena tatangis siya uling pagkalungkutaning pangamatening ginuwat balo na pa pena ko ring bangkening ginuking kutkutan. Dakal sangkan king pamanangis at pamangyak. Ating tangis ulining sakit at atin mo namang kyak paulining tula. Nukan niya mo kaniting sulat mayakit ing pamanangis o hindi po. Adong punto po ing midinang pamirake amano kaniting sulat mo muna ing kapag masusyan ning kalabing siyam anibersaryo ning kasiwan king pamipakayap ng among Ronnie at ing kadwang anibersaryo ning programang KLNJ mi pagmasusyan king Hulyo 24 ning banwang kasalungsungan. Mumuna king palagya ko po kidubdaring 11 abanwang pamanyuyo ng among Ronnie king kasiwan king pamipakayap karing masakit makasigurado ko dakal nung taong linapit kaya manangis la uling masakit la at pasaup la kang among Ronnie ban manalangin king Diyos para king kapaldanan. Karing encounter so pamikit ming among Ronnie alako pa namang agaganakang pinandit alinapit ko kayo amanangis ko king pisikal a paralan. Ha. E ako na makaing agaganaka nung makanano king akilalang malapit o nung wari sa aka-close among Ronnie mapilan ka rin aga nakakong pinandit apinreti. Mumuna, dimdam keng meging guest king radio program daring kayanakan inyang Year of the Youth 2019 ita. Ay itang kayanakan masikanan. Kadwa, inatuna ako inyang ikit kay katedral ning San Fernando at magmisaya para king pamandalo ning relikya ng puso ng San Camilo de Lelis. Katlo, ikit keng megmisa king Senyor Salvador Pares king Salapuan Candaba inyang atyuko ka rin mapila na bulan asasawap ang among Francis Malyari ing kasalungsungan na kura para ko ka rin. Kay ba't dariting kaganapan ing aga nakako namo ing pamiyadwangan mi yapin na inyang agkat keng magmisa kay ti radyo inyang masiriya pa ing COVID-19. Magmisa pa kanita ketang malating radio booth at kay ba't yapin ing pamiyadwangan naman ban umpisan niyang programang KLNJ. Metong mo namang pinandit aga nakakuyapin ning pigmisan ni ing miyang ubiya kong apo, akapatad ng apo kong babae inyang makaburulya kanita king apalit. Dapat ating metong akaranasan na malinaw kupang agaganaka alinapit ko kang among Ronnie. Mapalyaring aluwa ako ing manangis, anyang lumapit ko kaya, nuneretang pamilyang linapit ko kaya, kamagana ko lareteng linapit ko kaya. Ing anak, Adriel, at inyang sakit. Ing may kaisip ay dalamiya kaya, yapin ni apo kong lalaki maralas makirandam karing misa king radyo, lalo na po tang yamong Ronnie yung magmisa. Ing anak ka Adriel, kay badaring mapilang bulan, inyang pasapla ring pengarin na kang among Ronnie, ban manalangin. Kambening pamanalangin na binye ng among Ronnie, kinayap yan. Bigbalik lapin kang among Ronnie, ban pasalamat at ibiye ing masayang balita ning pangakayap ng Adriel. Ing karelang tangis paulining sakit, miyalilan kiyak ning tula. Napintit ng Tears of Joy. Tears of joy. Metong pambagay, buri kong idake, kaugnay ning kasiwan ng among Ronnie king pamipakayap.
karing masakit ilapin di apo ko. Maralasyo sigurong darandaman lagyo king radyo, di Mr. and Mrs. Maximo at Cecilia Arcilia. Isto nga ba kamaranon ni Aldo Miyerkules? Kutna na akong apo ko. Yapong Ronnie, magmisa ngayon ni radyo. Hahaha. Ay ta, sani kwake po ka ni Yapo mo, Brother Charles. ating ko pong ikumpisal. Pekikuanan kaya pong talagang kumbiran magmisa king radyo yamong Ronnie. Maski misan mo paramingo, muuli ng apo ko ni Pauli da puring aliwang magpadalang mensahe at mangutang nung kapilan niya magmisa yamong Ronnie. Agyang ning kay marina ko man uling pota makukulitan ni yamong Ronnie uling weekly kurugu mangutang nung pwede ang magmisa. Bukod ka rin karanasan na reti. Dakal na ako dimdam at abasang mensahe lalo na iba't ka rin padalang mensahe king radyo of the air. At manyad lang kasopan panalangin ka nga mong Ronnie. Ako mismo, panuwalan ko ing atin niyang makapasubaling kalam. Ating gap yamong Ronnie, king kasiwan king pamipakayap ka ring masakit. Inga pong ginuyeng babiya pamipakayap, yamong Ronnie maging dalan o instrumento ya, kasaw king panalangin para king kapaldanan. Sabi ko, tutupin ka ring dakala, linapit kang among Ronnie at tatangis pa ulining sakit, tinapnang tutuloing luara, uling ni pakayap laking saop ning pamanalangin ng among Ronnie o kaya naman, tinuluing luara ulining tula, uling tinggap ding kalam aadon daking Diyos. Kadwa, ing programang kay LNJ, may gumpisayo inyang panahon na dakal na ring taong tatangis king literal aparalan, mamanangis ulining mituran king sakit a COVID-19, mamanangis uling mayang ulabye ring kamag-anak ko kakilala pa ulining COVID-19. Adwa naping banwoy, milabas inyang mikit kay among Ronnie ban iplano yating programa. Adwa na ako rin palang banwang mamiling kanta para king programa. Salamat Brother Charles sa kareng pipilinan mong kanta para kaniting healing programa kay LNJ. Masaya ko po kaniting programa uling balo ko dakal nala asopan, dakal nala mapait alwang apatok nang at dakal na laring matulang luwang apatulo. Ding dakal mensaheng milulub keding keng programa babiyada na yung patutu nung makananong iting programa may kasaw pya karela ing programa kete radyo pya kamarakal dining lagyong mababanggit yapining kay LNJ blockbuster nga ron. Lalo na ketang dake basan dano ring mensahe katambal da ring lagyo ilapin ding miyaliwang panalangin. Maria Magdalena king kwentong abanggit ko nandin inyang primero naman kilala Jesus balanar dinero ya pero inyang inaus ning Jesus ing lagyo na Maria kilala ne. Makanyan kayang akakit ulaga ing mababanggit lalagyo ring papangadi kening programa king panalawi ako potang mababanggit lalagyo panamdamandang Jesus mismo ing babanggit king lagyura at mararamdam la panalangin. Karing dakala kwento at karanasan na midake na kaniting programa apatutuanan tamong mabiyay Jesus kaniting programa. May katagkil niyang dakalabye at pangadiko ing misunduya pa. Anting pamupos kaniting sulat, paniwalan ko, aring taong manangis o kikyak tao lang malugod uling luara, manibatan ketang lugod da ketang samkan ning tangis o kyak da. Kalupa namang Maria Magdalena tingisan ni Jesus uling kalugurane. King kasumangin dadake ding taong namang agyudong patok nangan luaring taong manangis, tao la namang malugod, uling maging samkan laban, midin lang kapas ngawan, ring manangis, tetang tao namang maging samkan man tumuloing lua, ring tula o tears of joy, taula namang malugod uling babyeda ing masayang balita karing taong mangailangan kaniti. Iyamong Ronnie, kambe dari Brother Jeffrey Gomez at Brother Renz Puno Mendoza, king era kabaluan, dakal no siguro ring taong tinok ng tatangis. King saop ding karelang panalangin. Dakal no siguro ring luwaning tula at tinulo uli ning tulang babyeda karing makiramdam karela. Pangadi ko po, ing misundo pa iting misyon. At kayabe ng Santa Maria Magdalena kaniting Aldo, ring tangis tamo, miyalilanlangan sa aking luwaning tula. Masayang kalabing siya anibersaryo king kasiwan king pamipakayap among Ronnie. Masayang kaduwang anibersaryo ning kay LNJ. At masayang kibaitan po among Ronnie. Yung 52 na. Alaya, 333 yo. O ba't manangis ka? Why are you weeping? Namdaman ko po kasing tula king grasyang
tinggap ko, king sahop din panalangin ng among Ronnie, at king sahop ning programang kay Ellen J. Ingke kayong kakaluguran, Charles Kiason. Maraming salamat, Salamat. Papa Dudut. Salamat, Brother Charles. Ayan. Very vivid yan eh. Then, karanasan na, may pa kay ko Kenny, ketang 1, 2, 3, 4. Nung ka rin. Karetang pamikatago, naikit na yung mong Ronnie. Anya, pilan la, 1, 2, 3. At lu, ne? At lula. Vivid lareta kayo, ne? Bala mo nung i Maria Magdalena, agad kilala Jesus, ne? Palagay ko Sir Jeff. Ay, sorry. Talaga yan? Si Kuya Charles. Oh, Brother Charles. Wow, saan na kami, Brother Jeff? Si Brother Charles. Ayan, sorry po. Si Brother Charles, nakatingin po kasi, makalawak kasi kan Sir Jeff. Brother Charles, agad na yung kakilala, Apong Ronnie. Kapamilatan na rening at lung, at lung binanggit ng pamikatago na mikitla. At metong karetang buriko rin, Adriel. Kanita, kaya papabanggiting lagyo na yan Potang basan Adriel ako. Di ba may Adriel. feature ya po Kenny? Wow. So, tuturo na pa nga mong kanta. Ngayon, sana Adriel, tama na yun So, yeah. Oh, di ba? So, Adriel. balok sa pati ka kanta may ita, metong yung pag-anak mo rin po ita. At metong pa itang kang lola na, kang lola na, Maximo, Mr. and Mrs. Maximo, and Cecilia Arcilia. Lawin mo na, Sir Jeff, maragulya pala, maging, impluensya, epekto, rening, ining programang kay Ellen J, pampuy, Apong Ronnie mismo, karening panalangin na darake na, babyena kareng masakit. Kaya nga, in kaya duwanan, nung ala naman bayad ding lalapit. Kareng po nakatin tamburing pahiling. Dakal paralan, ban kanita, kalupan ng Sir Jeff, rening pamikatagmu, ikit na Yapong Ronnie. Makanta tamo naman. Dakal paralan, bang kanta, akit tayo. Ining talasuyong mi pagkalaman, Ining talasuyong mi pagkalaman, mamya mo rin kalam, karening taong lalapit. Okay, Sir Jeff. Oh, Actually, nga man na ng among Ronnie, banggit na rin si Brother Charles, hanapin yung programang kay Ellen J, may kumbisaya niyang panahon na dakalaring tao, tatangis king literal na paralan. wow. Mamanangis lang, uli na yung mituran kay sakit na COVID-19. Kaya naman hanapin nga among Ronnie, dakala menyara, hanapin natin balik, makarad na kung pasibayo. Literal na pisamban, pero may katago na may bus niya ini. Bala mo, may area during the pandemic. Wow. Ali pala bala mo, talagang may Talagang area may during kaya. the pandemic. Anong nuka rin, sabi natin nga pong Ronnie, ring pisamban manyarala. Wow. Anong puntalan da rin tao? Ang lala. Karila There's no tami way yung to suling run. live, nemong. Karin Wow. nala, during pandemic. At may kasahop yun, ining 91.9, lalo na king seminary din. Anyang balita ng among kanakong. At yung seminary kantamong, di ba? Anyang, atin ng KLN J. At itang views na nitang first ever, KLN J yun. I think more than 15K views ita. Nung i-check kay Black 2 Batulit. yan. Namong? Black 2 ta. Ay, repeat. Ita mo muna, 15K Black 2 million. 2 million. Ita, 15K. At atin pa, Sir Jeff, may namin niya pong... Sir Jeff, may namin niya si Brother Charles. Sa panikwana na nag-cut pa na. Wow. Iyamong king radyo every week, panikwana na. At minamin niya rin na metong yung kay Ellen J. Kareng bubuo king radyo. At talagang sobra karakal gigret. Actually, babawasan may lamo po ring aliwa. Babawasan mo na? I mean nala babasa ring aliwa. Ring magpadala. Ban Umada kanito. ka ng kaya ka. Balan. Alim nila po babawasan. May kamali ko po. Nala akakit ng aliwa magpadala. Uling dakal Hindi nga di ba, huling late na lang Mm. mag-message miyabi ka rin yung may print niya ilang mababasa. Ako naman metong may pansin ketang appreciation ng binyang Brother Charles na mababanggit lalagyo reng magpadala. Although siyempre ating aliwanin kaya lapin mabanggit pero Opo. wala mo yung sabihan na wala mo ang tina namang Jesus siyang mamanggit lagyo karela po ang atilang intention po ang atilang message. Ako naman yung metong kong isipan nga naman ita mo king lagyo ng Jesus ita babanggitan tayo naman lagyo ing Ginoo.
nung makananon ng kinilalang ni Jesus Maria, anyang ausane, king kayang lagyo. Ita mo man, makantayang kitayang kikilala ni Jesus po, ang ausan taya. Yung kaya. Mo misan, makatadlabing adong beses. Jesus prayer. Di ba plus 3 to? At niya pang plus 3 po. Oh. Na sana pinmedyan tang pamikatawad man, maging lubusin pa mang ilalata mo. Migit lalo na king Ginong, kang Jesus man kanita. Maging malagwa kaya katang pagkatiwala tamo kayong sabla at king oras ning potang ba isipan tamong alana pero atin pa pala. Uling at suya, man mama ko yung Ginong. At ausana katamo lagi ban kanita. Miyakad paganakana na at suya. At kailangan tayo mong kilalanan mo naman in kayang pangayat si ban kanito. Akit tang mibula laging kaya pa pong kayo pa yan. Oh, ba't manangis ka? Nanong kaya ka, Sir Jam? Oh. Nanong significant thoughts sa ikit mo, Ken? Ina. King testimonial letter. O ba't manangis ka? O ba't manangis ka? Ito pa binanggit na kaning Brother Charles, itang detang bala mo, anonymous, di ba, off the air, na talagang, masasambit lang, mababanggit lang yun. Opo. Yan ang Opo. silent kayo. Yes. Silent Opo. Listeners, viewers. Opo. Yung Pero radyo still, lang. itang kapag nasanda, na kumayap la, may biyan, itang panalangin la, may bidin nilang kapanalangin kin Diyos, o panalangin la. Mungkin misan, mungkin yung programa ngayon, na still, itang silent la, matahimik la. Na sana misan king pamikatago nita, mipakibatan, di ba? Midi na lang tula, di ba? Tama. Itang talagang itang anonymous ka, pero still, gagampanan mo itang talagang dapat para kin Diyos. Uling baludan. At atin lang sa santungan, masanding. Yung tulad. Galing ng kong Charles. Kayong bamangon testimonial letter. Salamat, Brother Ayan. Charles. At sana, itang kayang kapagnasan, misundo pa, dakal na pasang mipaldan kumayap, dakal na pasang tuknang ding manangis, dulwa, at may palitan iting tula, pero kaya tang metong banda, atin pa sanang gumaga pa, pero itang asang tamong gaganing tula o tears of joy, maging bunga na ning kaya pa ning apong ginuking pamipakayap ng kaning masakit. Kiyak ning. At sana makan tayo maging instrumento, karing daratang pang panahon in programang kay LNJ. Alright. Timpakanda, Ako, King. Wala na po. tingka pa. Okay na po. At yan po pakiramdaman tala pa mo po ring mapilang paganaka ating kantang Huwag Ka Nang Umiyak by Sugar Free, arranged originally by Matthew Maniano and sung by the Philippine Madrigal Singers. Kayo po mama ko at magbalik kami. Pakamalan kong kakaluguran, lalo na rin kay katamong apu at reng makatwa. Makisad metong tamo kang Papa Francisco, king kayang pamitalaga, king metong akapagmasusyan, makaparikil para karing apu at makatwa. Ing World Day for Grandparents and the Elderly. Makabili king kapata Domingo ning bulan ning Hulyo, malapit king kapagmasusyan ning kapigaganakan kari San Joaquin at Santa Ana, ring apu ng Jesus. Kaniting banwa, kenyang Hulyo 24, Aldo Domingo. Kapamilatan na niting kapagmasusyan, babalik dan tala, ring maya pa amanu, at kabyasdan da rin kay katamong makatwa. Ring karelang siwala kay katamu asno king kaulaga, uling daralit da, ing kapurian king Diyos, at akakit tamo karela ing ulaga, da rin kay katamong pipumpunan, at ing pamagbalikid, king kay katamong milabas. Ganakan tamo mo naman kapamilatan na niting kabagmasusyan, ingketuan metong yang kalam, aring kay katamong apu, tatayran da ka tamo, ban akit tamo ing mga palyari, karing miyayaliwang panahon, at pasalamatan tala, king pamaglipat da, karing maulagang karanasan, king biye, karing kayanakan. Pibili tamo king pamanalangin dari San Joaquin at Santa Ana, ring apu ng Jesus, ring kay katamong pakamalan na apu at makatwa. Pasibayo po, meto nga makabaldugang kapagmasusyan ning World Day for Grandparents and the Elderly.
Inipuin kaya kayong talasuyo, Reverendo Padre Ricarte D. Macalino, ing Direktor ning Bahay Pag-ibig, Home for the Aged, King Holy Angel Village, Telabastagan Syudad ning San Fernando, Pampanga, at munting tahanan ng Nazareth, King Mawake, Syudad ning Mabalacat, at kayantabi ning radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Mamye puge karing kay katamong pakamalan na Apo at makatwa. Ang iyong bangka, kung magalit man ang alon, sabay tayong aahon. Kung wala ka
King Lagyo ng Jesus, King Radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At dindam tayong masanting nga kantang Huwag Ka Nang Umiyak by Sugar Free, arranged by Ili Macho Mañano. Arranged originally. Arranged originally by Matthew Mañano and sung by the Philippine Madrigal Singers. At by tayo sundin programa tamo, palabasan tala pa mo pwedeng mapila na text messages at Facebook messages. Ngayon po ang panantayong pamamasa ka rin pepadala yung greetings, petitions, at dengan tensions you. Antimurin po ining pakibat yung kakatamong poll question para kaniting 8 episode ng KLNJ's at 8 season. O ini po yung kakatamong poll question para kaniting kwentuhan tamo na anong sitwasyon king biya mo na yung tangis mo, may palitang tula, inyang ikit mo yung Diyos pepalto at may maralan niya. Ngayon po, basan tada rin ng kakatamong Facebook and text messages. From Seminarian Ivan Lloyd, sabi niya, ang ganda ng mga na-reflect ni Among Ronnie sa mga details ng gospel ngayon. From Candaba. So, may nabad siya po ini kang Ma'am Verna Balagtas Sintal. Good evening po, King Lagyo ng Jesus. Continue for the complete healing of Virginia and Ares Balagtas. Dakal pong salamat. Keep safe and God bless po. From Jensen Bonifacio from California, advance happy birthday po among kao. God bless you more with all your heart's desires and keep you healthy always together with your family. Also happy 2nd year anniversary to our favorite healing program, King Lagyo ng Jesus. A true blessing that has been our saving grace through this pandemic. For it's through this program we are given the opportunity for a couple of hours out of our day to experience God's unconditional love for us all with true to life stories. I am sure that many of my fellow KLNJ viewers and listeners can agree that it has strengthened our faith even more. God bless us all. From Jensen Bonifacio, TGIF po. Mag-KLNJ Tana, maya pabengi po among kao, Brother Jeffrey M. Gomez at Seminarian Renz. Happy Friday, kumusta na ko po? Salamat among karing prayers at blessings siya po para kaya kami nga offered in your daily masses. Pasibayo, pakihadyo ko po kang bedring family ko ngayon ni Kabengyan, king prayers for healing and protection. Also po, among pakiabiya po naman king healing prayers anak ng friend Mikete Sacramento, California, USA, Andre Teo. Mika kabukol liya po at true biopsy cancerous siya po kano. Schedule niya po kanyan for surgery, chemotherapy at radiation. Kinlagyo ng Jesus, we pray for all the sick to be healed. Amen. May nabad siya po ni kang Ma'am Ethel Pia, TGIF, nakalasalamat kay nga pong Ginoo at miyabiyabi tamungan po na makarandam at tanggap grasang pakayap King Lagyo ng Jesus. Thank you so much, Among King Ardoldo, kaya beyo po yung pamilya mi kareng pangadiyo. Sana po lagi na kaming ilawit ni nga pong Ginoo king sakit at kapahamakan. Makanita mo naman po, Aldoldo, kaya biya kayo naman po kareng pangadimi. May mingat kayo po lagi, Among, stay safe. Antimo rin po, Brother Jeff and Seminarian Runs. Among, di nga anak na, di ba may nikwalang kaya? Early bird. Early birds. Tingnan ba? Nakasilag yun, di la... Iensom po'y lucky. Wow, tingnan ba na may nikwalang early bird. Thank you po, Ma'am Ethel Pia. From my cousin, Gloria Kau Sabile. Balo ko siya pa Dubai, Gong. Magrasyang bengi po among Ronnie, Brother Jeff and Seminarian Renz. Pakiabe king pangadi, ing apo tamo. Apo na kaya pala. Iaki, nasali sene king panamdaman ng ini, sipon at kuko. Sana mipaldani in Jesus' name. Salamat pong dakal among. Makanyan mo naman po, kang Normita, Paguntalan David, Maya Pabengi po. Menibat po kang Ma'am Verna Soriano at Cienza. Maipat magrasang bengi po kaya kayo among Ronnie Cao, Brother Jeff at Seminarian Renz Puno. TGIF na. KLJ na naman po, dakal pong salamat king alang patnang pamangadiyo karayng gang masakit. God bless po kaya kayo nga. Batyarin po kayo ini, Verna Soriano at Tiensa. Pasibay po, pakiabeyo kami po ulit kayong healing prayers you at Tiensa Soriano Diaz, Dairit, Pangilinan Family. Ang ganangan po rin hanggang manyawad. Grasyang pa, kayo po nila po ning nanumang kapanamdaman. Dakal pong salamat. Kaya kayo among ka, Brother Jeff and Seminarian Renz. God bless po kaya kongan. Mingat ko po lagi lalo na king pamanudiyo. From Kuya Sam Luzon Garcia, the Secretary of Among, healing prayer for Maria Merly Garcia. Kang ma. Kang ma, opo, kang ma. Aywa kang ma.
Wakang Eh, Nerly Garcia. Sorry po, Kuya Sam. Menibat po kang Ma'am Angelina o Angelina S. Garcia. Magrasang bengi po among kao, Brother Jeff at Seminaran Renz Pogi. Chuya. Mas safe yatang Angelina na. Angelina, feeling ko, Oo. ang babae yan naman. Hindi kasi nung Angelina, matwaya. Ito yun. Unang matwaya man nung ang Angelina, okay yan. Wapo. At kareng pong kakailan J po at suitang Renz Pogi patabala ng binasa kayo mo po menibat kang ma'am. At kareng pong kakailan J po, it's Friday na po. Dakal na naman pong grasang may pagkalob kaya katamo king grasang pakaya pasibay po pakyabe po king prayers si po among Ronnie Noli Garcia, Maria Sumang, Rosita Donarber, Jovita Catalan. Dakal pong salamat among king prayers pong mamia grasang pakaya king lagyan ng Jesus. Mimingat ko ngan po king pamanuliyo among dakal pong salamat. From Mini Nugget pa nun siya, may pabing po among ka, Brother Jeff at Brother Renz. Pasibay po hiling prayers po kang ima ko na tuluyan niya pong mipaldan kareng at kareng kapatad ko. Abeyo kami naman po, ading pamilya miking pangadiyo. Dakal pong salamat among ka, Brother Jeff and Brother Renz. Mimingat kayo po. From from Freddy Babaran, pray for us. Babaran niya po siguro ito. Digdagan, matat yung baba. From Freddy Babaran, pray for us. Amen. Many budget po ni ka, Ma'am Edith Guevara. Magrasang bengi po among Ronnie Cao, Brother Jeff at Seminaran Renz. Pakiabe po yung pamilya king healing prayers si po. Advance, happy birthday among. Pakiabe, pakipangadi po. Advance. Kaya 53 niya akong tita. 53 na. Doon Pakipangadi po rin na king masika na pami kakatawan and long life. Pangadi ko din po na di na nakang masika na pami kakatawan at long life. Thank you po. Ilabi po among dakal pulong salamat and God bless mimingat po king pamanuli. Salamat po. From Lloyd na Maglalang, may pabingi po among ka, Brother Jeff at Seminaran Renz. Pasibay po pagkabayo kami po kayong healing prayers yun, lalo na po iyate Kulin Sariano para kayong kapaldanano. Dakal pong salamat. From Nes Gomez Zablan, happy 2nd anniversary po king favorite tamong healing program kay LNJ. May pabengi po among kao, Brother Jeffrey at Seminaran Renz at admin and staff at kay LNJ. Thank you so much among for your daily prayers and blessings for me and my family and your gift of healing. Pasibayo po yabe kaya pulit ka rin panalangin niyo pong mami pakayap ban makatanggap na ka naman pong kapaldanan. Kay LNJ, God bless you more. At kayo din Brother Jeff and Seminaran Renz and your families and keep you safe and healthy always. May papangadi po. Mimingat po lalo na po king pamanuliyungan po. Greetings po, advance happy birthday po among. May grant all your heart's desires and may He bless you, your family and your ministry, especially your healing ministry. Thank you po. Menibat po kang Eddie Balagtas. Good evening po among Ronnie Cao, Brother Jeff at Seminaran Renz. Pakiabe po king grasang pakaya. Pilako na po yung vertigo ko. King Lagyo ng Jesus. Hallelujah. Amen. Menibat po king Santa Rita, Minalin, Pampanga. From Janet Canlas, good evening po among Ronnie, Brother Jeff, Seminaran Renz, KLNJ, Amen. Thanks be to God. Thank you very much po among for your everyday prayers to us. Healing prayers for Rosario Pedro, Eleno Ramos, and Walter Canlas. Thank you po among. Advance happy birthday po. More power to KLNJ. Stay healthy po among Brother Jeff and Seminaran Renz. God bless. Thank you po. Makiramdam la po kanuri, Seminaran Toshiro, Martin Andres Carinan, Jet Pilayo, Ivan Lloyd, Valerio, Lance Cedric, Sian, Kenneth, Mark, RJ, Chris, and Deng Batch Delectus. Alright. Mami niya, may sasabi lang yung GC ngayon eh. Kakayan daw retang reflections lang among ketang gospel nun din. Pipapatendaloy. Yeah, makakay ko. Bibule-bule dalan. Alright. Menibat po kang Mr. Jefferson Centeno. Good evening po among ka, Brother Jeff at Seminaran Renz. Biyernes na naman po, tanggap na kayo na naman pong grasang pakayap. Blesso kami po lagi at iabeking panalangin yung pakayap. Yung pamilya ko, asawa ko, Mona Lisa Centeno, anak ko, Sian Centeno. Makanyan mo naman po, ima ko, Pat Centeno. Bless ye po. Di na po sikanan pami katawan at ilaw ni king sakit ni nga pong Ginoo.
Manalig kami po King Lagyo ng Jesus. Dakal pong salamat at mingat po menibat po King Apalit. From Amelia Bonifacio, may pabing po among Ronnie, Kao, Brother Jeff and Renz, happy 60th anniversary po San Matias Apostol Parish. Dakal pong salamat kitang masanting o miliyon na po King Grasyang makakayap. Pakyabe yo ke po King complete healing ding pamilya ko Lola Dalia. Sana po magnormal ng sugar net cholesterol na tuloy na pong mipaldan keng panamdaman ng sakit Lola Dalia. Mi papangadita mo po at mimingat kayo po keng pamanuliyo among Ronnie, Kao, Brother Jeff, at Seminary Renz. God bless po, salamat po. Yakba na nga manuwa ng homily. Yakba no, kim parokya. Upo ta keng, bigmisa ko keng radyo mo rin. Opo. Ita kasi itang uling ikatang wanan Wednesday, Brother Charles. Atin yung backup Pwede kang Thursday nga na. So hanggang medyo mapagal. Kagrab kaya naman kasi itang opportunity na makapagmisapin kayo ni Ban kanito. Aduan ng grasyang pakayap para kanyang kapatid tamong makirake king misa king radyo. Makanyan din naman po, watching from Porac, Pampanga, Leonila Manalang, the Lola of Seminarian Tosh Manalang. Menibat po ka Ma'am Virginia M. Ganya. Good evening po among Brother Jeff, Seminarian Renz. Paki-include ko po King Healing Prayers you King Lagyo ng Jesus. Good health po ka na ako at karing pamilya ko. King kapatid ko Luz Gopez at kang Al at Gemma Gopez. At kang Evelyn Dimalanta, praying for her total healing. Dakal po salamat karing everyday prayers you. God bless po at keep safe. From Sir Rio Polinta, natin yan namang 3 punto. Wow! Masambot. Mumunang punto nga na God will always be the first resort and not the last one. Kadong punto regarding painggulutan. Painggulutan can be understood in the context of sin as turning away from God. And katlong punto, my heart is restless until it rests in you by St. Augustine, which points to the talking of kanawan, kapaldanan, kapasnawan, grace. Salamat po. Wow. Thank you, Sir Rio. Next, ako po na. Wow. From Ma'am Agnes Evangelist sa Sarmiento, kaya katamo pong susunod mag-greet through Yes, video. video. Sadya na kayo po, Ma'am May Agnes. reflection na mo. Ayan. Maya Pabengi, among ka, Brother Jeffrey M. Ilan niya Gomez. kayang parts kanta? Trio pa din siguro. 1, 2, 3, makantayang babiyan ng true. mami. At Seminaran Renz Puno Mendoza, Ginoo, pasibayo mo kaming di ng grasyang pakayap ngayon kabengyan, kabang manalbet, makiramdam kami. Kening healing program, makiyalan J. Dakala salamat among karing pangadimong mami, grasyang pakayap, kaya kaming buong pamilya. Please continue praying for our everyday safety from all harm and sickness in Jesus' name. Amen. Happy and blessed 2nd anniversary to this healing program. Kailan J, more power. Wow, galing ng among. Wow, galing ng Ma'am Early Jane. Pasaya mo lang ang ding 3 hosts and all of us avid viewers and listeners of Kailan J. Ikayo pong tutukikan yun. Wait, lumit ka, Ma'am Early Jane. Happy Dumasikat. na yan. Waiting for Ma'am Agnes. Menibat po kang Ma'am Regina Castro. Magrasyang bengi po kaya kayo among kao, Brother Jeff at Seminarian Renz. Pakiabi yo kayangan po King prayers you King Lagyo ng Jesus. Ding pamilya ko, anak apo ko, mister ko, lalo na po ako. Madakal pong salamat. God bless. Amen. Mimingatangan po. From Jonas Xavier, amen po. At Abigail Maniago Evangelista, good evening po among kao, manyad kaya po sanang pangadita tangku Henry Evangelista. Sana po milakone po sana sakit na at parati po padagi na kayo pong pakiramdaman every Friday. Dakal pong salamat. Menibat siya po ini... Ay, sige. Sige, sir. Sige po. Sige po. Menibat siya po ini kang Ma'am Pining Sampang. Good evening po among. Pakiabeya po King Healing Prayer you Ilimon Catli from San Isidro, San Luis, Pampanga. Brother Renz. Next, makanyan mo naman po. Manuel Bella naman po. Tita Flor, Simbulan, Yutok. At di Tita Det Montases ning Santa Lucia. Rening silent Santa listener. Lucia. Kay San Fernando po. Yan. At isa yan, Christian Tiongson ning Kabalantian. From Mariquita del Rosario, good evening po among Brother Jeff and Seminarian Renz. Pakiabe po king panalangin niyo po yung pamilya mi del Rosario from Mexico, Pampanga. Menibat po kang Elizabeth Paule. May pabengi po among Ronnie Cao, Brother Jeff at Seminarian Renz. Iabeyo kami po King Healing Prayers you. Pati dading pamilya ko King Lagyo ng Jesus. May papangadi tanamo po. Dakal pong salamat. From Dubai. Dakal pong salamat. From Anamorti Bonifacio, good morning po among Ronnie, Brother Jeff at Seminarian Renz. Kenny, Canada pala. Canada. Canada.
From Rachel Triles, may pabengi po kay kayungan. God bless always from France. Wow! Hindi ka sir Lalo, Meno yun. okay na. From Normita Paguntalan David, Maya Pagbengi po among Ronnie, brother Jeff Gomez and Seminar Renz Puno, Mendoza, TGIF na naman po, tanggap na naman pong grasyang pakayap. Salamat po among kareng pangadiyo at healing graces. Pasibayo po yabayo kaya po king grasyang pakayap. Kaya beta po ring pamilya ko. Prayer ni healing graces po kan Darwin David. Sana na naman po yung panamdaman na Medinan Kapaldanan dakal pong salamat. From Belen Suba, she's watching and panalangin para king malagwat nabos ng kapagandang waning Juanita Gina David. From Lourdes Aquino Chua, magrasyang bengi po among Ronnie, Brother Jeff and Seminar and Renz. TGIF na naman at tanggap na nakaman grasyang pakayap, king lagyo ng Jesus, healing prayer for me for my heart problem, good health for my family and protection from any kind of harm and virus. Dakal pong salamat. Mimingat po palagi at mipapangadita mo po from Santa Monica Parish, Menalin. From Regina Garcia, Lord, haplosan niya po yung anak ko yung Marie, Imari ko po, baya pong kumayap, king kayang panamdaman po, Lord. Amen. From Makanyan po, magigritla na marin, Team Agape, Amanal Bengeni, at ding altar servers na po ning San Guillermo Parish, nanding pong may kapagtok po, dakal pong dakala salamat kay kayo, King Ministry of Altar Servers. Dakala salamat, Brother Paul. Yes po. From Ma'am Amira Paniza, blessed evening po among kawat. Siyempre prayers for the speedy recovery and total healing of CJ. Alright. Sige po. From Monica Pangilinan Canlas, good evening po among Ronnie, Brother Jeff and Seminarians, TJF na, KLNJ na. Pray and bless my family Canlas, RJ, EJ, Nico, LA, and MJ. Thank you very much and God bless and keep safe always from Santa Rita, Inalin. Edith Guevara is watching, Danet Canlas is watching, Agnes Evangelista is watching, Berna Soriano Atienza is watching, Mariela Delizo is watching, Lourdes Aquino, Chua is watching, Normita Paguntalan David is watching, Nes Gomez Ablan is watching, Telma Pereira Fulgencio is watching, Tingkay pa, Gloria Sabili is watching, Tingkay pa. Ating Wala ko, na, okay. ako ating ko pa mong. From Calapan City, Seminaran Ray, si Seminaran Ray Anthony Dinglasan Kasapaw. Iya pong memye, may request kening kakatamong salamat Espiritong Banal by Mimo Pereira. Sing featured song tamo po ta. Wala na. Wala Apo. na. Sige. O, dakal pong dakala salamat. Kaya kung sabla, may kirake po kaniting kwentuhan at nantimurin ka rin yung messages yung pepadala. Maragul pong kapasalamatan, syempre, kang Brother Charles Eugene Quiazon, ang kaya katamo pong program director niting DWB 91.9 Bright FM, ing Artisan Radio Station ning Archdiocese in San Fernando, Pampanga. Dakala salamat kaya ning kaya kang actually mabilis niyang asulat si biyanong kang Galing Aldo 1:45 AM something ay ba't itang Aldong ita asulat niya. Dakala Wow! salamat, inspired niya siguro na. Wow! Thank you very much Brother Charles. Yeah. Siyempre. Ano pa kanta? Bang makanyan din last mo po, may chat Seminarian Ivan. Igritaya kanu yapo na, yung Rofina Vergara, ating pamilya na makaramdam na po from Mapalit. Hello po Lola Rofina. Nano na? Rofina Vergara. Ali, nanoy, birthday na? Ali po, papagrit siya mo makaramdam. Hello po, Apong Rufina. Ayan, Apong Rufina, Vergara. Yan, okay, Ivan, okay ka na dyan. Datang bukod kay Bats Delectus, datang gigrit mo pa. Oy, may grit na lapunan din na akay ka Datang na lang fans po. club. Kaya rita na lang. Alright. Kaniting dake na po ning kikatamang programa. Abe tange ning manalangin ban misan tapa pong adwan ning grasang pakayab ning Dios. Manatili tamang manalig king Diyos at maniwalang agpangking kayang kaburian, paralan ng panahon. Makibad sa karing kakatamong kayadwanan, migit lalo na karing kakatamong pamangailangan. Abang tahimik tamo pong manalangin, iharap king Diyos rin kaya katamong kayaduanan. Pagkaramdaman tayo po ining pinili. Iting may nebiyang kanta, kapamilatan ng Seminaran Ray. Meto nga dalit, aking banal ay Espiritu. Dalit, salamat, Espiritong Banal by Mimo Perez.
Salamat Espiritong Banal. Buling kilob na ning halos sa duwang banwa. King panga buklat na niting healing program aking lagyo ng Jesus. Bigit lalo na king panawuning pandemya. Yung nga naping Brother Charles, king panawon na may kakarakal na ring manangis, uling ning sakit at daralanan ning COVID-19 at uli na naman ning pamanangis, karimyang ubiyang pakamalan, pauli na naman ning COVID-19. May yapan ming behit iting healing program aking lagyo ng Jesus kaniting panahon ng pandemya. Anong waman, malambat na ng adonan ning pakamalang Arsobispo kanita yapong seto ng Arsobispo Emerito. Ing gamitan niyang kasangkapan ng radyo ng Archdiocese king kaya kang pamipakayap. Karagula bage, adong banwaning milabas, at anggaman ngeni. Ing babia mo yung pamikatagon kaya kami, O Diyos, balang biyernes ning kabengyan king kaya kaming pamipagkwentuhan. Bantahim-tim kami namang makapanalangin at adwaning grasya mong pakayap. Nagana kami la, O Diyos, ding malambat ng tinangis, dapot ing duara mi palitang tula, anyang pepakayap mula. Sana kawangis ang Santa Maria Magdalena, ya ape pakayap ning bugtong mo anak kanyang itabi no ring pitong mga rock espiritu. Midi na niya namang pamikatagon, pisyag ning lugod, at miyang pangyang kasiwan. At maging apostol pa karing apostol, anyang tinubod ning bugtong mo anak kasinubling mebye, banidake ing mahe pabalita ning kayang pamanyubling mebye. Sana, O Diyos, balang metong kaya kami maging Maria Magdalena mo naman. Lalo na kawangis na ape pakayap mo karing sakit ming panamdamang pisikal, emosyonal, psychological, spiritual. Hingi kami man ipasyagmi at ikalat ing mayap mong balita. Naging kaya kang pamipakayap, bubulalag mo ing kayapan mo't kayo pa yan. Uli ning lugod mo't pakalolo, babia ming grasyang pakayap. Misan may panggamitang kasangkapan iting healing program aking lagyo ng Jesus kaniting kabengyan. Balang metong kaya kami, pagkalubanan mong grasyang pakayap, O Diyos. Pangadimila rin pamilyami, lalo na rin masakit ang membro king pamilya, pati na karing masakit akamaganak at kakaluguran. Karing masakit at papapangadi kaya kami, lalo na keting healing program aking lagyo ng Jesus. At pati na karing miyaliwang programa ng DWBL 91.9 Bright FM. Bigit lalo na itang misang miyampang keniking radyo. Kaya ka, O Diyos, alang imposible mahayap at mayupaya. Nya pa ilalamiting kapag nasan miking mahayap mong kaburian. Kamero, O Diyos, ting pakamalang avid viewers and listeners niting healing program. Kambera naman ding taong kikimot, gagamitan mong kasangkapan. Magobra ketiking radyo ng Archdiocese, lalo na rin kayan tabi, may kaniting kabengyan. The Engineer Abel, Sister Ems, at Brother Kevin. At kaya kami mga ngatlo, kambiyan ng Brother Jeff, Seminarian Renz, at kaya kang Talasuyo. Bakalan mi sana king pamanuling kaya kang grasyang pakayap at tigdas makauli king pibale-bale. Bakala na naman sana ng Sister M sing grasya king pamanuli na king bale. Babiyaning sarili king kasiwan ng timong metong nga volunteer. Makayantabi. Kaya king technical booth ning radyo ning Archdiocese ning DWBL 91.9 Bright FM. Kambera di Angel Abel at Brother Kevin. Balo mo, Diyos, ang naning kaya kami, kaya doon na pamangailangan. Mit mong lugudan doon sa kayang balikdan. Karin mang pibale-bale, nuka rin paman, ketit maging karing aliwang lugal, aliwang bansa. Pakamalang avid viewers and listeners niting healing program, king lagyo ng Jesus. Payabot mo, pagkalub mo naman, king pamakirake kaniting mission.
karin King America, King Las Vegas, Nevada, kang Ma'am Jane, dumasikat kang bening kayang pamilya. Gabriel at Christian. Ang timurin kay ni King Bulawon Resettlement, King Good Shepherd Parish, Ma'am Agnes, Evangelista Sarmiento. Kambe ng Daddy Jess, at maging anak at tanggana ka ring apo, panuanan mo sana, at ipagkalumungin ng grasya mong pakayap. Karing sablang masakit, lalo na karing COVID-19 patients. Kapamilya, kamag-anak, kalaguran, agang emi kakilala, ipangadimi o Diyos, at king lugod mo't pakalulo, bendisyonan mo kami, pakayapang lubos din ng kapaldanan, king lagyo ng Jesus. Amen. Labing adong Jesus. Jesus, 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 Jesus. Patuloy ng San Fernando, Panalangin mo kami. patuloy ng San Gabriel Arcangel, Panalangin mo kami. San Matias Apostol, Ipanalangin mo kami. San Joaquin at Santa Ana, Panalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Panalangin mo kami. kami. San Ezekiel Moreno, Ipanalangin San mo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. San Camilo de Lelis, Ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. Virgening Lourdes, Ipanalangin Virgening Fatima, Ipanalangin. Virgen del Carmen, Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora del Pilar, Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje, Ipanalangin mo kami. Virgen Mater de la Rosa, Ipanalangin Virgen de mo los Remedios, kami. Ipanalangin mo kami. Kristong Dibinong Talapakayap, Pakaluluan mo. Sagradong Puso ng Yesus, Pakaluluan o mo. Pakayap ng Pusong Yesus, Pakaluluan mo kami. Atlong Jesus, 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 Jesus. King lagyo ng Yesus, dinan mo kaming kapal na Diyos at pakayapang lubos. King lagyo ng Yesus, pagkaluming grasya, ban makibat ka rin kaya kaming kayadunan, migit lalo ka rin kaya kaming pamangailangan. King lagyo ng Yesus, kanitingal doon yung kafiestahan ng Santa Maria Magdalena. Ing tangis ming kalungkutan mi, alilan mo sanang tula, adinan mo kaming pamikatagon. Ban kanito, itang ausan ming tears of joy, maging simbolo ning sobrang tula, ababye mo, king pami pakayap mo kaning sakit ming panamdaman, king rasyang pagkalumuban, mi pakibatan ning pamangailangan mi kami mi pakayap, at maging kasangkapan mo naman, ban kawangin siyang Santa Maria Magdalena, ingapasyag mi at akalat ing mayip mong balita, at ibiyam yung bendisyon mo, bamo kaming pakayapan dinan kapaldanan, king lagyuning ipa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Amen. Ngayon po, kakaluguran, pasalamat tamo, pero bayo tamo magpaalam. Uling pagmasusyan tayo, ining kakatamong anibersaryo. Pwedeng makanya na, bayo tayo magpaalam. Minyasat, palugan talang ngayon, ring memiyak yung kakatamong cake. Yung Ma'am Early Jane Dumas, kapamilataan ng Doc Mac. Happy birthday to you. Black Happy Anniversary. Happy anniversary. Happy birthday. Happy anniversary. Happy birthday to you. Ayan, delivered by Doc Mac. Alright. Yan, salamat po po Mabel and Wow. Ate M. So yan, so Mika, Nanay cake kanya. niya po iyang mong advance Wow. cake. Anniversary. Ang pong anniversary. Diyan tayo pang 5. Wow. Para kayong birthday. 52. 52. Wow! Yan. Salamat pong dakal, Thank you Ma'am po, Dakal. Ma'am Jane, Doc Mac, kening karagdagang kay surprise. Wow! Detad niya po nandin, Doc Mac. Talagang susungay, Doc Mac. Wow. At panikwana ng MR kap mo, ketang pamaglub mo babo. Nya, may gistay iking luwal, ikit nakapandintang, enelinuwal. So, salamat po, Doc Mac and Sir Jeff, kaniting surprise kang among. Ampong, Ma'am Jane, of course. Yes. Maraming salamat po. At syempre po, gaganakan na po din hanggang sa taong maging dake na po ning KLNJ, kidub na ning Adwang Banwa. At nasakya pong yan pang ining kinudta kong ametong poesya nga acrostic. Tanda na po ning pamipasalamat kaniting Kadwang Banwang anibersaryo ning KLNJ. Mi pamansagan pong
kay LNJ Adwaneng Banwa. Kapasalamatan yampang kingkalamtang tatanggapan. Lugod ning Diyos, mi bulalag pauli ning kayang kayapan. Nyapin kaniting pandemya, tintang malang tatangalan. Jesus, lagyong mayupaya, yang kekatang sa sambitlan. At inaping adong banwa, kay LNJ inumpisan. Ding masakit, pangadila, ban-e mga paimburisan. Uling alang imposible, ustong Diyos ang lepitan. Agpangking kayang kaburian, nakatamo pabustan. Neng ating kapagsubukan, ipasyaging kapanayan. Mo sana pa'y siralob, miyabet at mitambayan. Nung misasakitan tamo at kingbiye, mibabayatnan, gawayang paralan ng Diyos, ban ibiyeing kapaldanan. Bendisyon, sukat pagnasan ng ating kaligaligan, abi-abing manigapu king Diyos tang panaligan. Neng panamdaman ing sakit at enabalo ing gawan, umetamong manalangin, iti yang kakalingwan. Adwan king lagyo ng Jesus, grasyang mamye, kapasnawan. Happy 2nd anniversary po kay LNJ. Yay! Thank you po. Thank you po karang sablang manalbe. Tayo po lalakwan itong programa. At panay tayo pong idake. Palapakan tayo yamong, Sir Jeff. Ampoy katamo, of course. Ang Din apong Ginoo. ampoy apong ginuin. King lagyo ng Jesus. Yan. Ayo. Kabilis po na, Kabilis, lakapilan pa. Ay, Thank you nako. po. Dakal pa pong grasyang pakaya Salamat pa'y king pagalob Ginoo. ning apong ginukaring dartang pang panahon. Mhm. At sana abi-abi at pamurin po karin dartang pa pong Biyernes alas 7 din kabengyan. Metong namyanan na hapad ang oras o adwat kapit ang oras. Sana pabustan tamong maglapo yung grasyang pakayap ng Diyos bata mong kamtaning kapaldanan. Dakal po salamat. Salamat. Ang ang Kuya Charles, yan. Salamat po king dinaki yung testimonial letter. Amiging topic mingening kabeng yan. Sige, sir. Birthday na hatang Tita Grace, Gagi, kapitan na mo. Napon. Napon eh. Happy birthday kang Mami Grace Wow. Gagi Santos. Happy birthday, Tita Grace. Ing liturgist ning Santa Wow. Monica Paris, Minalin, at kay Bat ing coordinator na ning Execom, Lecom Execom. Napon, pigmasusyaning kayang 71st birthday. Ampoy Tita Julie Zapata, bala ko Ang yun. yun, Tita Julie Zapata. Ampoy Ma'am Galang Tanda, yung asawa ng Baldo. Oy, Baldo. Anyang 20 naman eh, Baldo. Oo, yung mismong anniversary. Tutukin na pala kaya baitan eh. Matwayang adwang aldoy Baldo na. Lamakal pila miya pa ang KBS kanta eh, Brother Baldo. Matwa na yung Sir Jeff. O yan. Okay. Wow, decent kaya pang kay. Alright. May brother, among June, June ganda. Ay, ibaya malaso yung cake. Wow. Nilabas na eh. Wow, dakal pong dakal salamat. Kaya kayo nga po. Yan, nilabas na naman po yung oras ng kakatamang kwentuhan, kaniting kabingyan, kaniting 8th episode ng KLNJ 8 season. 8. 8. Ipaga nakakikatamo nung makananong ingtang sa tlongkot tamo. May palitan niyang tula, kapamilatan na ng Diyos sa mabiye. Kakaluguran natin atin mang kaligaligan king biya, sukat tamang manalig king Diyos. Yak po yung Brother Jeffrey M. Gomez, ang kaya kayong kakaluguran kaya ni KLNJ. Mamuna kayo po at pasalamat kaya kayo. At ako naman po yamong Ronnie David Cao, ingkura para ko, ning parokya ng San Matias Apostol, King San Matias, Santa Tomas, Pampanga, ting kakaluguran yung manalangin para kaya kayong masakit, amaniga pong kamtan yung malagwang kapaldanan, bakong lubos, banakong lubos pa kaya pa ng Diyos, kapamilatanin kaya katamang healing program, making lagyo ng Jesus, at kambiyan na po ng kapasalamatan, king 19 years involvement ko king healing ministry, kambiyan na po ng 2nd year anniversary na po ng KLNJ, bayan nyo ko rin pong pasalamat kayang Martis, king Aldoning Kapiesta, ning kaya kaming patulunan, Sanokin at Santa Ana, karing king Balian Santa Ana, pagmasusyan kaya po yung kanakong 52nd birthday. Takal pong salamat.
At ako naman po Seminaren Renz B. Puno, pasibayo pong pasalamat kaya kayo kaniting kabengyan. Ako po balo nung kapilanta mo pasibayong mikikit-ikit. Pero pangadiyo po, Paalam niya ata. pangadiyo po na kayong pamaglog ko po, kayong susunod na Domingo, pakipangadiyo ko po. Puro sabihin, last mo niya yun eh. Opo, mong. Oo, sana pala. Opo. So, dakal po salamat, kakaluguran na Mekirake, kaniting kwentuhan, keniking radyo ng Archdiocese. Ing DWBL 91.9 Bright FM para ka rin kwento patungkol king pamipakayap ng Ginoo. Bakalan tayo po yung metong masanting ng paganakan ng kakatamong programa yung king lagyo ng Jesus kaniting kabengyan. Kalungkutan tuneng maula, ustong iti, maging tula. Abayan nyo kami pong pasibay king tutuking episode. Good night kakaluguran. God bless po. Kaya ko ngayon. Happy birthday po, Abo. Happy birthday, happy anniversary. Yay! Kapalantakan bigit. Mimiraling takot, ala ng karatunan, makita mong gutgut, ating peligrong makabasaring lungkot, niya grasya, at wantang alang patugon, kinagyo ng Jesus. Mi paldan at kumaya, sumuyong lubos, kinagyo ng Jesus. Nganalig kamot, maging mayap, banmikabos. Kapagsukan, epay sirado, maging matatag, kami susubsub. Kailangang ipipakit, inging kaya pantando.